Ele fufuanga atau nu mai le whainga malanga I sini le fitu le fiafia na nei, whai ai se malanga ta amilo le tunu u wha mai ai le asoa tai au. O le suenga wa whai a leo le soe wha ingoa le Operation Royal Visit, ma wa ngānua whate se maisi ofisa tau pui puinga mai le UK maisi e eilo lato mata whaioi le pui pui o le saunga le mua le ai ngā tupu. Le amaua avanoa tangata lau tele mai moai pe sila fo I le tupu malana masiofo au iei le la malanga le isini ma Canberra. Lo nafala leo ma le pui pui ngai so se no fuanga e anga iei le whai ngā malanga. Fautoina le tunu e sila fio le aiei vaengo le ala tele le ata punia le teimi o iei le whai ngā malanga I le tunu ma lo whamanatu mai fo I leo I so se tangata ia wha masani tu la fono wha tau le wha ngā yo drones I no fuanga I wha saai. Pai mai ua tau fia mo le terminator fitinga le ngase o le kānesa o lo oa fia I le tupo sa lesa a o malanga mai mo Australia ma le wha moe le Chokum I Samoa. Mōria la veta vale luas ful fatau sanga o le ta vale lena la vea isi tēnei titi na ripoti atu na nafi na la vea le tu isau te se sae o mele pone ma tau fia I le wharamai. O ripoti la tamai o lea whaalawelawe o ta wai o mōrianga o whaia le aveta vale e luas ful fatau sanga e au fia I le aveta vale ma tau tia ua fuai manu anga tu ngā. O le tēnei titi e tolu tau sanga sa iei malona ainga I Endeavour Hills e la vea I le tae au na nafi le ta vale lea whaavawe atu ai le wharamai peitai pa maonia mai na umalo na ola I le tau na leila I le wharamai. Na tūra ta vale na otupul whaalawelawe ma pu e loe leo le ave ta vale. Whai mai na 9 News e ono iei nisi mōrianga wha o popo e whaia a o tui te tala I tuale ua mōria e whaata di eil whaamsinonga I le asoruro le vai safou e tula iai. E le imaua leo le li leo whata ua ina nanga I ane ma le whana ma whaapapala tane se no fuanga ua fuafue whaia I se konseti tele I le fiafia na ne I sini. Whai mai le 7 News na whaalongo ina le papane o whana a e mulimuli ane maua se ta avale wa susunuina se no fuanga e la tane. O le tangata lo whata ua ina na aluane ma le whana o lo sola le teminei mai leo a e whai mai li poti o seri e luas riva tausanga na whaamanu adi ai I alona lima I se no fuanga lata I Olympic Park mai leo swainga le mawea na leila au le itai na le tolu. Malawa nei le sosoani whaapawave I se whale I lea whaaitu e le mamau ese ma le Kudos Bank Arena le ana camp ai le toa tele I whafuane o lo whaatatali I le konseti a le tamaita I pese o Olivia Rodrigo. Wai mai leo na maua se taawale mulimuliane wa susunu I se no fuanga I le mamau ese mai talitonu leo ia o swainga na fuafuaina le lei o lo whaawau nei la iaia lato suenga. Wo o atu I le fitu matawhanga I sini wa tāpunia umai na ua maua iai tu ai ngā ota peo na liputi atu mua na mua I maua I le matawhanga I Kuji ma whaia I lo iai suenga. Ua whaamania mai o ni tar balls po le tā o le awala wo o I se tūlanga la poto ina ua tāwhawheane I le sami ma matawhanga e peo na tā ua ma lapata ia I loa le atunu ia whaamamau ese mai no fuanga a o whaia ngā luenga whaamama. O isi matawhanga wa awhia ia o tota e awhia I Gordon Spey o Maroubra ma Clovelly Beach o lo whaia umane iei suenga. O le isi tolu o Bondi, Tamarama ma Bronte wa tāpunia ono tūranga lava tauru puipuinga a iei isi di poti wa tā uai o le ato te tala matawhanga ia tolu na ua mai a suenga. Whai mai le au sue, pōringa mai o le sua o una aluane mai se waa po oni sua vai timu fo I mai le teimi na lolo wa ai le tau wa ta whea atuanga I le sami. Whai mai le Council Ranwick e whea ngai ma le tau singo ia matawhanga o le saunga le mu lava o le atunuu e ave iai la latou whaamumua. Tala muli, whaabave atu lau whainga ruenga le sosoani whaabave se no fuanga o se whalenga o si o loa I Pomoderi I le stete lavo New South Wales ina waripoti ane le pōna pō le whaalenga ina o nisi o tane te tele e lua e whaingo o silos I le whapertania e tewi nai le wheat I le no fuanga. Whai mai pea ma le lua afe 5 se lau tane le wheat na masaa mai vaenga te tele nei e lua au le popolenga ona ei au tawhatonu ane o le Shoalhaven River. O iei li poti o le wheat wa sao fia I le vai mai le mai lopo le ale tele. Whai mai leo su e leo se whaalawlawe tau vai la au a o tau mawhalawa ma e whai tu ai ngā silos te tele whaapeolo iei le no fuanga o whaaleanga ina la le lua ai le lopo le atonu le mafuanga. Whai mai le fui mu e fōlinga na whaale tonu lava la tau mai fōlinga e ono whaale tonu atu e fōi malaisi sailolo na tolu.
o lo whaanga yo ia pea le lua vai tolu le au nanga le whale ngosi o lua lea, a le vaenga o le whalawa mata le wa tāpunia mō le te minei, wa mai alongo ina fo ima le Safe Work New South Wales i lea whaalawelawe ma o lo whaatino suesuenga. Tala nā le Radio Samoa mai Australia wa fo ilau whaafonga mai le nei vai aso, ia manuia ngā luenga o whenga iai soifua. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La u Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia fia i ai. Hangi mai se matani, e momoli atu ai. Samoa, Matalasi. Hangi mai se matani, e momoli atu ai. Oku alofai la Samoa, Matalasi. Ola olelea, fa solo solo. Ia, e whiwhia e whaatalofa maufalofa ia te oe le nei fo i vaenga o le whaua wina o le tautua le si ufonga o Samoa, le Radio Samoa Sfulima. Iwa tolu a mo i au kilani e na ua valu minute o lea ua te aidei ia leitu la e wha. Ia mamai ato e fo i lea unanga ma le tautua a le fitalenga ia fofonga bua o le vai maunga ia po le tau whafo ia se Manu Francis Ioane. Ka mo mo sa man ria lau to maftanga mai lava fo i le tai au ina ua fofola le fala e le sunga le ia o ia momoli la palapa o malo ia fa pe fo i lona au va se yo o mai fo i ina ua sui le sema e le sunga ia taito a taloto taleni ia va tu le fa malo ia o le mele na le ai a e la ufinga albenga sui e le sema ia ma so ni fo i inicio taimi e au sange ele au foi ngalwenga ele me fai lava no tua ia le felangolango mai e tua leisi i leisi ia le ta ua le na ai ele fai titi ai fo le nganga fa aftai mo modi ai ia le vi inga o le tua ono lona lofa ma me sili wo ia fai fai o mo oe, fai o mo au, fai mo lele, ma o ko uma e kilo mai. Tā ua lunga le ngā Gagaifo Faiva ma malu o le atunu. I le nei fo i asfarele, i ai pangalea, e ofa kai au. Ia koe ngā ele la, ina ua palu le tātou ava, i le tānoa ava i le aso tai au. Ia vi ia le tua, o ava noa le lei, fai ona whaasoa ai, ia ma tautu atu ai i lo tātou o tunu. Ia awa ua avea le Radio Samoa, ia ma tātou por kalame ia stona i tai tō lua ina oi. O au ngā ruenga, o utiute, o lau whaasaunga i le au, o au me whai. Ia lae kankangi kua i kua le leo le atou sa vea. Wha amanatu i a te oi, wha a ata i a te oi, wha a iloa i a te oi.
e ma vaku ma isi me a mele lei a to ma mele anga palu uma I tono tatu talo ava ile a suata au ai afio mai matala mai au le tatu por kalame le Gagaifo Faiva le tunu watu il fa malo mo le asunga fu se yo mai ile so ya aftai inga ruenga le lei o lo fatino tautua le tunu tautua I le malo tautua I tangata, tautua I le lotu ma le kalesia, tangata lau tele, so se Faiva lava Samoa, ua wha ma lo whai o le Faiva. A lo le lava papale, ma lo le onosai, ma lo le whatotoa, ma lo foi, e le tau atai. Ya, whapena foi le au tapua, I le talale na, e le siri le tai lo le tapua. O le tāua ona o mea lofa le tua lana whaasoa I a te oe mau ai maise o le ola ua topule manu le ngoa ipu ale ainga sale patu ua o whanga I manu le ngoa ipu ale ainga sa leala I salanoa ua tau mai inu le lei le ngoa ipu ale ulua I ali I le tau talatu ya esa le tele o mea mana ia. Ya, o lea tātou te whenua. Iai, awa oina I le ulu matalutalu, tātou te penei, maala wha I le tai au, malei fua mai whanunga le lei, e mana vātu whapena aia. E koe mānga mai whafo. O rai ola le mea, tā ua le na awa I le eise poto, le eise scientisi, le eise professor, po o se tupu e eiso na malo si anga po o ai lava I le lalo langi nei na te whaia le wawenga le na o le tangata na ia whaia wha moe ma malo lo le tangata wha vanga lo na nganga I le po ina ia musuia e mauli o e tele me musuia o I le po I le teimi e te tō wha e wha avandoa ai e le tua le nganga le tangata e uru fale I ai le nganga pa ia. Ma uru fale mai I ai ia mauli mai la mutu o tātou ainga o lo o ta o oto I te asa a o lo o mai e a fo I e fangu I ate o e ma wha manatu I ate o e le ala le nai lei ona whaile upo le atunu moe le toa sa ili le tofa tātou o e sa ili le moe da la le moe le na upu whaingo fie le na o lau tō wha mo le teimi e te moe ai o le teimi le na e wha vanga I le atua le mawhau mo le anganga le tangata e mawhau I mea ia na mo ea ai le toa I ni tonu sa whai sa le mbaua I le tasi le ana whai ei upo to ina ya wha moe le toa le nei po ai tātou sa ili le moe, sa ili le tōwha sa ili le nā. E se le tā ua upo le atunu, ma le susua, ma le e rei o le winga e sili o na tā ua. Ia whawhetai sa e moe le rei anga pō, ma e miki se mea manga, ia e le o lo moe fiki ma wa i le tala mali e le nai whemai. E olo me ole whawhine le tai whalongo e lono tō lua. Fiu e whai atu e le whalongo ale whawhine. E whai kara whatai tai lana e tango e taule ngō la sela e le pōko. Po o se ngō sisi whawhine. E vai le vadhe lo ka whiki lunga le whawhine. E mai ka pole solo e whai oi lenga e moe miki e. O ele ngore fato ai loa le na el fofine fa longo le ia te we ai ke fiu fa ku ngisi mea le kwa le fa longo le fi fa longo ye ki fa te tailana e mo va vale se po ai tango ta mai la mai ni ngo se fa pe ri ya le na tala lo suanga le va tele ta tu tlie fu ya le ku ke longo le wala le ma ki nga luek e ale tala le na whaatai o e mawhaalai o whonga. Ia o e whaalongolongo mai lungo le ala tele. Ma ia tu mau ailo o na sai. Teimi whapenei.
ua e fio o le fale, ua e fio o le papu, ua e fio o le paka lea na tuu e whai ele tau whangu malulu, po le mawhanga e lua nei le afiafi. A leu whaara velave le pisi o le awala. Whai ngō fie i o le mea nei, o na maua le tangata. I le whaara velave. Don't rush. Take your time. It is Friday, and it's time to go home. And I know for sure you will be home safely in the hands of Severe and Lauli. Le atou Severe le nei. Ja, Al Harrington le vea e male sunga Lauli. Isaac Paunga. Ja, mai soso ni atu na e whaafoe le leilo sa. Ina ia e tau nuu male manuia. Le mamalu le tawhatolu. O le tātou vāna nofo a wapa ia mamalu wha le malo. Pa ia fo i mamalu wha le atunu. Ia ai mawalunga le vi inga. O le atua. Ona o lana au whainga luenga. Ioi. Tā ua le nā. Ia, tā lolo pa ia i sāma whainga o le atunu. I le tui o ia i se tala. E fiu e whai. Ai le sui ai se iota ma se piliota ma le winga. O wavau tala ngata o Samoa. Mai le malai tele se ia pa ia. Ia leone o le ala taua. Ioi. O le tā ua le nā le whaafonga mai. Ia e te nane foi. O le pa ia le usonga ia tu mua pule o i tu au ma la taua. A inga i le taima le vaa o fonti o tama le manua tele ma to o le fale ula le fale taua itu ma le fale tau tangata. E li po ia i le pa ia mama malu o tama ma ainga. A inga foi ma tama. A inga o nofo, a inga o a inga o papa. A inga na ta fai fa. Ta fai tia, ta fai toa. A inga na pui e mamalu ai Samoa. Ia le na, ta lolo le pa ia. I le usonga ia tu mua mapule o le lato fatu ai nga tausi le na. Ia ma le lato matafa ioi le na. E pui ai lo tato vanu nofo le vata ngata. Le vale na o te via tautala i ai. I se teimi o mua. Le anga e tā ua i a teau. Ia avea fo i sa utu ua lalo e mori atu. Ina ia whanofo file mu ai. Ia le tulanga o lo iai, le vānu nofo, o whale o polu. Whapena fo i le mai mua mai a inga matapa au. A o tātou nei e whaia upo le atunu. E tausia le vā. Upu nei e lua e le mawhai o nā vesea malo ua nganga malo fatu langa upu na toto, ma vavane, ma tā mau i tutonu. Ia te au mai e lau ta mama lau tina. Lua mata i tusi. O le vi. Ma le a. O le va. E whaingo fia o na whaleo. E whaingo fia o na spela. Ai a o na whatino. A whaifo i e le o na tausi. Tasi le miliona tā la. E tausi ei le vānu no fore nā. O le ala lau papa le nā o so tanga wha le tangata. A o ina le o na tausi. Ma whengaui ma wheato i le ala. Ua ma lepe ato le whale li i o Samoa. Ma lepe ato le kalesia ma le tapo inga. Ma lepe ai ato a inga ma tapa au. Ma lepe le whale upolu o Samoa. Io, upu sa o upu na. E le ni upu e vade ai. Io, o wha longo mai la. Ia le tō tele i le fiafile nei. E le nofo ai isi whale upolu. Ai tau e misa isi whale upolu. E le nofo ai fo isi tangata e whaisona so tanga. I isi tangata. Ma le tātou vāle nei. Ia ai whetoto ai. Ma whelauto ai. Ma whetui ai wha ai o apoa. Wa lor be ngale o la poe o mi fa pelonga isu. Ai kai le si pe o la kule le apo a ka o fose me le anga fo le i le a fa finge o le si po o le i la kwa tu i le mera i no ngais. A lu foi le si a fai kala o le si. E a ve si fo o mena e tau. E fe tu ia i fa pena.
Ia, lelei, isa taimi, ia papai i le nā vaenga. Ina ia whanofo file muai, ma toi o si lo tātou vāna nofo, o le tāpua i Samoa i o tātou Faiva. O tātou ainga e fia, ma fia. A o tūlanga maurulunga fo i o lo tū ai nisi tonu a whaalapu putonga. Io e, o le whautuanga le nā. Ma le tuu a lalo le nā. Aisea, langa o le loma le whaingamala. Le tali ngā mālo, a le whātua tua i le atua Samoa ua tas. Le fio mai o le tamaita i pāre mia. Le fio mai o le teitei whono. Le a fio mai o sui su whono uma. Le kāpeneta ma sui minister. Po minister lango lango. Le whafonga wheta laki. A lai tāpua i fōi ma whaalongo longo. Ma whaafonga mai. I tala e watu le ea. Lana a fionga i lea ma malu o le malo. Le tamo le mo onga ma le tamo le whaasuanga. Le tamo o le tofinga. Ai mai se fōi o lana masiofu. Sa mo i tulu inga e fia o le lalolangi. Io. E ale tapo inga nai o tātou mātua. O tātou nu. O tātou i tū malo. La se fua i ai. Ia. Maua uma i le a. Le mer kala le whawhawhingi. Maua mai le a whame o le loko pad. Loko pad o liskanka. Tātou wola fia. Mawhai me fia. Manatu le tangata i lona to whinga le nā i ai. A whai o le teitei whono. Se mawhtanga tō tele o le e ai. Whai ma se lofa, whai ma se vaai. Whaai tete i upu e talafo leanga upu e ma ai e tau e ui mai, ma u mai, e pei o le furu a u i a te oi. Le nā, o le so atu le nā, ai o te toi a apa i ai se teimi o mua. O le mōs tātou whailo inga, ma le ali i sātini sinia, po le malu foi o le malo, le sunga i atu manu vau sikis asiu, ia po le fionga fo ia te o mutavui. Le anga le sa auto sila tu nei. Ua tau nuu le whainga malanga a le malu o le malo New Zealand. Tau nuu leo mai tonga. Tau nuu leo mai le atu kuki. Tau nuu leo mai fiti. Tau nuu leo New Zealand. Tau nuu leo mai le malo Australia. Le anga se va ainga e matau tia ma le ofo. Ngia i le vava ai atu. Le ava whaatali. Ese le māndei e le māta matātua o iei fo i o tātou sui o le Radio Samoa i a pia. Le eima se tātou whaatali noanga i le nei auli. Na o le tau au whainga. O manatu, malangona, ma e na whaatali noa mai le aso ngafua se i o mai i le aso ananafi. Ta fia i ai fo i Samoa i lea taimi. Awa a mata atu le vai aso fau. O se va ainga mata utia lea o le ao o iailo tātou o tunu. Taipei o whanutanga malo la Haiti. O le lalolangi ia whapea fo i le Pasifika lea na whai atu i Samoa. Se taimi tāua lea. O tali malo ai lea tu nuu atoa. Mawava ai ia lea atu nuu ese o le lalolangi e maise atu motu. Ma atu nuu o le taupulenga a Peletania. Malana mai moanga i lau whanua ma ele o Samoa. O le lanu lau vao ma le lanu lau ava. A mata mai i leisi pensula se ia pa ia leisi pensula. A mata mai o i tā matangi se ia pa ia ulua kala. Anga i atu i whaasale anga ai whaifo i o i le vautupua. E oso ai mga nga e le la. Mai le tu langi sifo i manua. Utu moa whalamoe
le fala sama, ma le fale o mawainga. Aia, sului ai, ele, na soifua ane ai, le pelo feta fafine. Le ulua i toa, tama i tai, na vavalo ya Samoa. Eo. Ia le nala ia. Ai, o vavai atu. Ele ngata o le tāua o le taunuu o li ima tama i tai leo. Mai atu moto o le Pasifika, whapena fo i New Zealand ma Australia. Ai, ua lio foi. Ele fuavaa ma manuao, o va tau, o va maulu, o helicopters, le ngātai fale, ma o ngā sami o le atunu. How beautiful that is. How wonderful and how special that moment is in the history of Samoa. Ale tau te vesi atu i nei. Nā mea I kau ke vesi sikseki. Ka kowe vesi I le whai mea whaapito ma le whai mea leanga. O le malo New Zealand. Ma na whainga whaapolokiki elea. Awane I tio maise te ngata ila utala noa tu sao atu lea wae watu wata tau le ngana Samoa watu e male ngana Peritania because these people are listening to us. Le foi iei o tātou sui foi pule o lo iai tono na mauta. O lo iai o tātou sui I tu tonu o local boards and councillors or local government. E oi momoli upu ia. Oi momoli upu ia. O a pati whai o lo o tau iai malangolango ina mo tau tutu ma se e iai I tofi o le parlemene. Oi whai. Ta watu I le mautafono ma le parlemene. Ma tau su I le ula. Ma la lafo atu I o tau au e oi momoli ma whao o le sa wali le nā Samoa. Ele pe o isi. Leva na se e tono le mauta. Ma le pale mene. Eli are tanga le tangata ia. Nai tama I teimi e o mai e tau mai mea I e whai. Ona o mai le I tua. Ai le matua I loa le leipo ani mea na whai tono le mauta. I lo lātou vai tau. No mai la ia lea. O le tutu mai na ia wha mao popo le tino o Samoa. Ai o mai tutu ma mao mai. Ma whai atu o pei ai o ni vaenga mea Samoa. Wa se le vaenga, e se le vaenga, e se le vaenga. Ma tala lau tasi ai wha pena. Ngā o inga ma me whai le atunu. Io. Ana o tala na o lea watu. Ia nofo ma mawhau ia. A wā e tā ua le maopopo le tunu. Wha hawhi tangata wa taunu I Samoa ai le I umale au malanga. Mai a tunu. Ese. O malo e 5 le ono. O malo le taupulenga a Peletania. Vai aso fau taunu le tupulana mai estete. Tana fionga mamalu I le tupu o King Salesa le tolu malana masiofo ia Queen Camilla. Yo. Se va inga matautia o le ao o iei le atunu. O le a tele mea fau e fai. Tele fo I tū maanga o le awa aia. E rei wa aia momo. Wha hawhi tangata. A o le I tai o na taunu o mai. Wau tau sila I ata o le malai wa lele. Wau tau wa ai pei o se kāpaka. Taunu private jets, airlines, jumbos. Wa whātū langa pei o ni kāpaka fo lea tā vale.
Le tau ti o le mele na foi nei. Ai me sa fu le minsta le o ngā ruenga te tele. O lo va ai ma lai valile. Ma o lo va ai le swa vai ma va ai le tise. Ma fe la ua inga I lunga o le whanga ele. Whapena fo I tātou wafu ma vaa. Te wa inga le nā matautia sa vava ai ana le lai lunga o upenga ta whailangi maata o lo sensa o mai o tātou sui o lo iai Samoa. Tau nu ura le whaafelen, tau nu uan lela. Ma le fia afe o leo I o tau nu nei. So soni o tātou leo, so soni fo I o tātou li imta mai tai whaia onga. Temporarily becoming police officers and safety officers for this jokum and the Commonwealth meeting of all states of the Commonwealth. For a common reason. For being resilient in climate change and also with our common affairs and wealth. O le manatu e tasi, o le loto e tasi, o le tamau a inga I a tasi, o whai unga e tasi, ia muri ta iai, ia le fontanga I lana blueprint le ta ua le media. O mai ia, o mai I le kasia le Center of Information, and every other media person and outlet will come, download and unleash all the information here, and it will be disseminated from here to everybody else. But see, you see where I'm coming from. From a different perspective of a writer, a journalist, and broadcaster. We all have different thoughts. We think differently. How are you going to treat a story? A human story. A public interest story. Now, what kind of angle you're going to attack and treat that story and that thought? Mafo whangana. Awai le tusa umatus tala malau whasala lau, po le ale tuai ngā angeli la tau te osofa iai, pe la tau te tausi ai. Ma wha soa, ma whai, le ana whale o le tā ua o le mata upu, ma le mata upu. I no whoanga is because nobody can be at one place or many places at one time. Ta ua na mele yo. Ya, ai le alava tātou te tā alo lava ma. Ma moli atu mea o lo tupu ina ia manino ma mala malama i ai ia le atunu. Whaafea lele I taunu. E afe tangata I lunga o lesi va. E lua afe potu I lunga o lesi manuau. E fia se lau potu wa uma o na whatu tumu uma o hotels te tele le ngata le hotel Aggie Gray Sheraton Hotel e Mulifanua. A o isi whale tali malo uma ai pei o na iai le anava moana nai vaitele. O isi wono nofo mamao o isi tangata na atu e tā whawhau le fono. A o I tua. E refi o mai I le mea le tumu I le atunu. I se I e sesi se ako sesi. Nā whape I, pe o ni fo I nisi tangata e tū lei. Ia lako kama I whasi pepa fo I la, o ngai I le, ka I se furukala ma o le aisa. Tātou te talo awane I ai ni mea whapena. Awane I se ia sesi se ato sesi. O tau e whaingaru wenga I te tonu o hotels. Ma whale tali malo. Tā titia I pea. Ofu vai.
o papa, o sulunga, o futino, o mea uma. O le ato pau tupe, o le wati, o le se vai, o le pūlou, o le pepa se kaleki, o le kamaloa, mo le fi. Tu! Aua e te tango fua iai. Leave them as they are on the floor. Ale le nā, wa umana o wina o tau, I mata upu e te tau, o na te wai lea potu ma lea potu. Aua ne I whaia vai o mea ia ma sāwa vari ese mai potu. E ala na whai atu lau tala. O le whaalongo longo, ma le tāpua inga ma le mai moanga ma le sila sila mai a Samoa. Ia tātou por kalamene. Le siu whonga o Samoa. Le fo utou o mautou sila sila I ai le tāua. O tātou por kalamene ma le tautua le Radio Samoa. Ua whaaleo I to tonu o le mauta whono ma le palemene. I le aso ana nafi ma talatu ana nafi. O le whinaunga lai avatu e le whipule atu iono. Mr. Speaker, ua ta tau o na iaise commitment po o se tau tinonga. E mawhai ai o na whaasoa. Ma tā upu uma o lo tea I tonu al palemene, ai maise ma tā upu tau Samoa ma le Pasifika. E tau na o I le Radio Samoa. E whaasoa ai ina ia silafia o mai Samoa o lala I New Zealand. I so se tafa o New Zealand. Australia, ma so se tafa o lang e o lava tangata Samoa o lo whaafonga mai pa ia maulunga o le tātou tunu uia pia. Ma le mo tele sa la whai. Le ala le nā. E ana o iloa langa le wha toe malanga mai fo I mai Samoa. E amata tuai le marketi, amata tu I whaleolo na ua taunu. E amata tu I le malai valele ina ua whae e le malanga. O lunga o le valele. Pei wa ta tau me ia wa tau le mawhai na ta whai atu se tala. E whatalo whai I e kisi atu lisilo matua ai toso mai oe listo ida. E o I le malai valele na ua taunu. I whaleolo. Te tau tope I sau whi au ma sau mata upu na whai. E le ngata I le marketi. I sawa lalo. Le marketi ale au aliki. Le lofisa o tu mua mapune. Ne whalongolong mai tali au amale. Ma malu fo iole. Tātou maftanga ia te utou uso. O lo o tautuina ma. Tautua le ava, le nā, le lofisa o tu mua mapune. Ia, whapea foi pa ia maurunga o tapa au e maise. O whale o polo ma au manga. Ia, male to tele o whaife au e inu ai ina. Ile ava le nā. Taftafo aliki. Male tātou ofisa. Tanga loa matua la vea. Land and Title Consultancy. Ia male whale o loa o leo soe a tali aua. Ai a auta whamai. Ia olo iai I nā male papa kiu fōlelo o tolu sifuru mon tupu tau sanga o turi pea. Ai uola I fo isi nā a inga. Turi ele au o ngā. Au te ufo I le malo losi o tangata o le ainga. George Barbecue. Yeah. E lele leisa o me whai. Awa foi o tangata. E o mai e pu e ata. E whaatalofa. E talanoa. E rei umatu le conversation. Ia mbolo tanuanga malesi tangata I ua se I atu o e lesi doi. E o so se to inga whale o loa. E whapena le sangi mai o tātou. O tātou tangata. Ai mose o ainga mai o no whatu I si o tina. E ese le mea le matautia iai. E le italasa tupe.
Ai o tangata na o tau whelua I lunga le ala. E malanga mai Australia, e tō mai le lua se lau tāla Australia. O nisi o atu nei New Zealand, lua se lau tāla New Zealand. Malanga mai Amerika, awa I kama Amerika, kama sa sao mai Amerika. Pe tolu wā tangata na mātou whetau I le nāso. Tai lua se lau tāla Amerika. Au te whiu te te atu. Whiu te te atu. Ai pei whetangisi ma whai mai. A whai e te le tali e ina na mātou whālualu. O lona winga, kua e tali tuari maina nei whaamanuianga. O mātou te mo o lava I ni aso tātou te wheilua I ai. Na pu e ata. Ia ma whaatalofa, whaasongi I nei tangata. Ma whaafitai ai I le atua, I lona hanga le lei ma lona alofa. Tau wala mai I. O whaamrianga ia, mea uma, o hawa noa le lei. And these are blessings. These opportunities not to pass by without any appreciation, and I want to acknowledge that. Ia mamomori atu o lau whaanga mo onga le lei I atu tau uma, I lau tau wanga le lei ma le alofa whasoa. I taimi e wheiloa I ai. Pe wheiloa I Samoa, pe wheiloa I nei, po Australia, po whelama. O lunga le waa, o lunga le pasi, o lunga le waa lili. Hara maa ketsi o le whare. Ke sa ua ngalo ma ia ke oe me. Enga alu e whaatau moise me. A ke sa umukua I kele lau whaakau. E te lei mawhawha uina nga ala kua moise me. Nga ala kua moise ngiu se kasi. E mo vongo si I fo I lau ka avale la ko ngiu ako. Hore koko e kasi, ai si I fwai mo le ako koko. Ese matau tia o le anga le lei o tātou tangata. Ono o nei ngā ruenga ma nei awa noa. O lo whātino. E longo pui e li I ai le atunu. Ia maari lie fo ia lele kua makala. Ia o kalanga. He wui. A ele ni tala le aka. O tala tātou te tali ie ai. O na alu la ia mai mawhau I soli. O nkua re mawhau o le riro sa whea mangare whai mai. O meo tala na e tau ilanga ngana Peritania. The ambiguity and the ambiguous of the word makes you confused. Le upu na o le ambiguity. O le ambiguous. O le upu e winga lua, winga tolu, winga wha. Kaya saula ia malau whaliu, ngā o whakune ai sauri wefa. E roi leo winga ngā rengo wha ngā re upure na. Kaya re na. Whaafele o tau nuu Samoa. Whao popo iei ma le whiafele o tau nuu o li malu o le malo mai atu moto o le Pasifika, New Zealand, Australia, ma Papua New Guinea. A o lea lai le I tau nuu, isi atu nuu, ma au malanga. Ta whewhe no winga, you're looking at around about 15 to 20,000 new faces, new people, all at one time and one place. In Apia Samunda. Ele tala whaasurupito. O le vai tau o le luafe luasfu ma le wha. O le ave maloketi ia whapea fo a record. Ele se lo kiki fo le rocket science. O le ave ma tala whaasurupito ia ma matati a fo I lo tātou o tino. Ile to tele o se whai ngā malang. Ia la fo I o atu I matangata tā whau. Le ngata ile na fiafe. O le au tu stala ma le au whaasale lau. Au pua TV, o lau whai newspaper. O la tau tu stusi online. Io. O le a ulu whao uma. I ele. O le vai maunga. Ma le whale tua masanga ma tui samaru. Talo whai.
Pe ana iei fo i se avanoa. Ia le lei le po e ina o ata o le televise. O ai uma company televise e lea ua kon kalate i ai le lua tesi ma le 5 miliona le. Ia tātou mali li e ia. Nā o sa nōra te mai tai pare mia. Ia, o whainga whawai. Tātou ono sai ma mali li e ia. E ei fo i le teimi e mau ai si vaenga le tuliman. Ai mai se hatanga ta whai mea pipi o ia lea na wha mea lo wha wane upuna e whai. Lea na ave fuaina le mea lofa lea e lua tesi ma le 5 miliona i le company parangi lea o le tau ai tua pau. O le wali Samoa le iai tonu i. O e sa iai le mauta whono ma le pare mene i le nāwa i tau. Tau sin sila lai le conflict of interest. Na min sta sa iai portfolios ia i la tau le vai tau. Na tu ma iai le whainga malo tu lepa. And what happened? What happened? It was number one priority and conflict of interest. Sa eli fo ia la tu me tonu yo. Su e fo ia mea al tangata i tonu yo. Ia ua ali mai tua. Ia, ali mai tua. Ia o na mapuni ale o ngutu o leo o toi tau talas tangata. I le mea lea. Nanga la wala tu iloa ua maua. Wala tu iloa ua maua. Ia. Tarsia. A whai wo yeini so tanga mani pi tanga. Ma wala tu ingoa o lea ua nini whaasolo atoa i le mea lea. Ia whaia whaale lei. Whaatu langa whaale lei. Ni whainga wha vai le lei ma lea mi o tonu. Ina ia ola ma le lei nā business im whai ona tau tua ma le wha maoni. Ilo tātou utunu. Ai maise. O singina sea. Some shares to be spread among our local writers, our local broadcasters, and our local reporters. Whai ma se lofa mai turi. Whai ma se lofa mai. Wa tātou uma. E masani. Masani e tātou tala. Masani e tātou upu. Masani e tātou wāmia. Wa lewa na tātou militino fatas. Ma mili ala fau. Lewa. A onga. Tā longa. Ngā ruenga. Mea whaia le tunu. Ne malo. Ia. Tārusia i o tō Faiva. Ina ia whaasoa le ta mau a inga ma le alofa ma le ami o tonu. Ia ma alofa mai fo i sia ma kuka mo whainga. Ia. Ma lele le a fionga i le te mai tai sa o whapito. Fia lava fo i le loto ma le anganga. Ina ua whaalongo longo atu. Ua longo i tino matangi le lei. Ina ua whaalongolongo atu i le malelenga, whapea fo i le saunoa, ngama le tulinga, a le fionga le tamai tai pare mia. Well done. To come forth. Ma whai mai le tō wha le malo. Ma se whina ngalo le malo e winga le mata upu lea wa tula i mai ina ua ngoto unga i le moana sau. Le mana wa nui. Mana wa nui. Ea, whaftai wa to ai ia le ngā lala o le atunu. Wa to ai foi le mautonu o le atunu. Popo lengo o le atunu. A le memon. Ele umai. Ele umai le popole. Ai sea, langa lai lalo ai o.
1 million liters or 950,000 tons under that seabed. It needed to be extracted and uplift the whole body of the Manawanui, the whole vessel. La le tali tono al mautofono ma le parliament. Facility yona, is there a time frame and there a commitment to this? Tali le minsta ya Chris Bank, o le sui minsta o le te atu ma le pui puinga o New Zealand i le tulanga o mea tau. Acting Defense Minister Chris Bank. As far as I can see or know, I don't have a time frame. But the work is going on and ongoing. Au mata atu i le male alofa, i le tangi tui, o le tu malo atoa o safata. Aiana o muri vai na ele i ta ua mai i se ripoti. Ai mana tua ele vai aso le nei Samoa. La e whaalongo longo mai tangata popoto mata mamai i la whaaso atu. Na whaata oto atu ai maleala fua e te tau o na whai mai aso uma i tu la uma every 48 hours, every 24 hours, 7 days of the week. Ever since this incident happened, you should have a file. Pulenga i tu malo, ma whainga ma whono whawai. Ia whai au tō ripoti. Whai au tō ripoti, ma wha mau mai i. Swinga o tō sila iai. E fia a inga e masani o na o e whae e le tai. Whangongota, ato sea, tui sea, ato tui. Ma le funga le pisa ngeila wari ia le lua e pe korungu kore mea. Ala me le e salva va finga. Fa ko me funga e lua ungu ai ke fa me fa e korungu kore mea. E fa me le si fa finga mai. Ala me le fa i lo. Yo, be umana e fia ai ngai ho i ngatai. E fia aso e o ai whangotanga, o lama, o sisi ngā atu, turi ngā atu, o mai le ngā mali. E whawhia no e lafo le tiri, matongi le upenga. E whawhia no e seu lupe, lupo. Ma whao atu i tu. E whia ni tupe e maua mai ai. Wala wawa i atu whai mai tara a isi whai Faiva ia. Whai mai ia alele ia le aso le 5 se lau tā la. Alele i tele atu o le 8 se lau o le afe tā la lava i le aso. And that's what I meant with recording a file and a data of how much money you think you have lost. O mai fo le mtaupu lea, au ta oto le lei, lau tau wha maunga. Fia a inga, fia le tupe sa tauna maua i le aso, ma le aso, tuu whatasi. You're looking at $10 million, $15 million, $20 million, even $50 million. Ale nā, pēr uminei, pēr whai walu, umals fulua masina ua lua tausanga, ua le toi whaangotoina. Ua le toi whaangotoina le alo, ua le toi tawhawhau nisi i le matawhanga, ua le o toi aini Faiva e whae e ai le tai. Kako koe an, pēr tātou toi whoi mai, au te alu se mea, wha maule le ai nalo fusipau. Ai oe le ilunga le awala tele. E uma utango loe tasin le pese vole na oe ngai lue ai vole le iai ma ia onda faala yo mata. But don't go away. We'll be back after our local news.
Alofa I lau pitonuu. Masiaki ane ngai o inga ma mea o loo tutupu ai. Ua awina atu ona ole langolango mai a local boards. Ale pūlenga nuu wa au kilani. Mai mea o loo tutupu I taimi nei I lau pitonuu. E o I talafou ma mea o loo tutupu I tāmaki makaurau. Ia mautinoa ai o e sila fia mea e tatau ona e iloa. Muli mai I mātou Facebook. Le stala mo a mātou pepa o tala. Ina ia e mau ai le tele o mea o loo o foina atu I le tau pitonuu. Mo nisi whamtalanga, tanga e ane I le ourauckland.nz ma o omi le upu, local. Tala whalava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā vale lauiloa o le car for you. A whailava ta sa ili sau tā vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava I le car for you na fisosoani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le car for you, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Kreisau Front Manrewa, pe whaso tai mai le matou telefoni, over te lao lolo a fitu Faiva na walu, pa fisili mo en po alofa. So whase fua. Beta Drive Doctors, I le taulanga whaatau I mangele, whaapea Manrewa, o le vainga o sosingasngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui o le whana witi, o tuipui la COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255-25-valu. Mo sauwa no e whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele I taftafane o le McDonald. A Manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Sunga o whenga whakao e lo kawa le fōu maunga Max Ila. Se inga uka amilo I o kilani. Mo koe foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka awari. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka aladwa yaso le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta awale ma pa utau ngofia ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ainga ta awale ma le telo isi au onanga. Warren Fitness I le na ole se fulu tala pe ai fa ilo yeina e fa afufonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu fa tolu lua o mo le fale inisinia. Fees-free study is changing next year, and AUT wants to help set up new students for success. The Kiuta Kitai Aspire scholarships include financial and other student support in both Year 1 and 2 of an AUT bachelor's degree. Find out more at aut.ac.nz. Talofa, oa ua mele, le tinao ana ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O lo o afia John I le fulu, ai o lo o maua ana I le tino mangeso. O lea fatoa o fo I mai le fale talavai. Masa maua I le fisosoani mo nei faafita auli. O whamatalanga tā ua. E pei o manu anga I titi. E iai maosia o le tino. Ma fesili e winga I vai la au. E iai fo ile no fuanga mo tala noanga taito tasi. Pe amana o mia. O le fale talavai foi. E mawhai no la tautu uina mai vai la au. Mo isi ngase. Ma whaatino e matui pui. O lunga o le healthpoint.co.nz e te maua I whamtalanga o le fale talavai I le tau pitonu. Avia maua sosa, omega ka, diana lowi ngoa, omega ka, sabale tau mofie, omega ka, fili mai loile omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, omega ka, umalole keisile omega ka. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Manurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Malo le soifua tala falava I se whapoponga o tala mai atunu o mamao ma le Pasifika I le nei aso Whareile.
E momo atu mai Gaza e talitonu Israelu o le taitai o le Hamas o Yahya Sinwar lea na taula mo le ospa i o Israelu le asofitu o ke tau palatusanga taruai o ia le ua fasiotia e vai ngā awa Israelu i Gaza i le vaesunei. O ripoti o pito na tamai le CNN o ta wai le momoli o le whaamanoa le presidente o Amerika Joe Biden i le palemia o Israelu Benjamin Netanyahu o na o lea manu malo. O se pepa o whaamtalanga ma le taitai o Israelu o ta wai o whaelonga i le amatanga o le whaamutaina o le Hamas ma ua wala awai foi ma le whaasao loto ane o lātou tangata no ave whaapango tāpe i Gaza. Pai mai o se drone na Israelu na whaareleane i le no whanga tonu na waai aile tino mali o Sinwar i se whale na ospa ia e vanga awa Israelu le soruru le vasa nei. Pai mai wa mai o na whaia su isu enga whaafomai ma o whaamaonia i le tangata a isi di poti mai sa tu tonu rawa whaero ai le Hezbollah se isi fo i vaenga fou o le taua whaasanga ia Israelu wa sauni atu iai. Ai le isa lato whaamtaranga o whaia whaatatau le mariwa le taitai o le Hamas a wa whaerua mai Israelu wa sidi atu na le leile la rolangi le teiminei i le mariu o le taitai leo le Hamas. Mai Asia, whai mai na whaaleleane e saina nisi o ana waalele tau whaata amilo i Taiwan a o whai ana whaataita inga whaamiliteli ma wa whaite o inai a Taiwan lea ngā yo inga whai mai a lato o se whao so songa ua whai e au no mani mafua anga te tau. Whai mai na matanga ruenga le pui ngā Taiwan pe a mare se lauri masfuru tonu waalele tau a saina na mai tau wina i lunga o Taiwan i te tonu le piriota e luasfuru lima i tula i le asonga fua ma le asonua le vaso nei. O le tari atu la Taiwan i ia ngā yo i ngā saina ua whaeroai, ua mai a whaatonu wina na fo i waalele, whaapea waale Navy ma au unanga tau le ngā taifale i a mata i tū le atulanga. Sauno le President for Taiwan o le lato atunu e le o se vaenga o saina, mai le ai fo i se ai ata tau o saina e whai ai fua masui o Taiwan. O le Pāti Komunisi a saina o le lato manatu o Taiwan o se vaenga o le lato atunu, ma ua lewa no lato whinau, wa te tawana tu whaatasi atu Taiwan, ma ele o saina, ma whao ngā fo i le malu si anga pe a whai mana o mia. O whina ngalo whaadio nisi o lo mata i tuina le neifsanga inga, wa tā uai ua whaisi mata o tia o whaataita inga saina, i lungo Taiwan i le vaisa nei. Mai le tunu o Nigeria, o se loli lau suau una pā i le vaisa nei, i le tui mātu o le atunu, wa whaelo mai uo o le se lau lima spultolu ua mariri uai, o i la tau na lolofi ane le nofuanga o le whaalavelave, e aveina penisini na liki ane mai le loli tele. Whaaleanga ina le taavale le afi ma ua whaamawina, pe ama le toa se lau o manunua, ma ave atu fo i le whanemai motong pitinga, toa tele e tinga ina. Whai mai le whaamtalanga sa lapta ia leo tangata i le whaetu na tupo i le whaalavelave, whaamamau ese, peitai, ele ima whaia no lātou tau pia le toa tele na lolofi ane, mo le fia maua o penisini mai le loli, na a fia, ia lea la wai una mariri wai. O le lori na nga iane mai le whaetu e ingoa o kano, a ngai i Nguru, a tupo i le whaalavelave na wale mawhaia no tau fia le ave loli le taavale, ma la vea i le taulanga o Mazia. Ele ia fia le ave taavale maolo o whai e isu e suenga, a o lātou e toa tele ua mariri wele ia fia i le la vea o le loli, pe i taina a fia i le teimi na lolofi ane ai, e fia maua penisini mai le loli na whaale tonu. Mai le Pasifika, wa whaata mai e le ripote le World Bank, po le whale tupe le rarolangi, e fōringa le a whae titia le whaatupla i o tamau a inga o le Pasifika i le 3.6% i le tausanga nei, mai le 5.8% sa ia i le lua whelua tolu, wa adia e ai mapopolenga i le tūlanga o le whaatupla i o tamau a inga o atunu o le Pasifika, mai fōringa o le ale to e fo i lawa i se tūlanga e peo na masani ai, ai le i o mai le COVID-19. Fua i whaamaunga le whaltupe ua whaeloa o le awhainga tā fo i mo tangata o na whaare leia le tūlanga o la tau soifuanga, ma ono iei pēr le awanoa le matiwa ma le le tango lima i nisi o atunuu. Whai mai le whaltupe o inivesi e whaia whaavau malo ua whaititia, mai mana o mia le Pasifika ono to e whau, e mai se lava mai vaenga e a awhiai e pei o mala whaale nātura whaataita inga o a whaa. Na whaeloa fo i lo iei le awanoa e whaatupla i ai le tūtau tūlisi ma whaatoanga i le Pasifika. Ma le tala whaiu, o le whaiunga le vasa nei a matatu i le so le ua whaelo iei au laka piliki e le tūpāwa li i whapea fo i matama i tai i lalo le tai sifuru tau sanga le mātutua mo le tamiusanga le Pasifika Youth Cup whai ei au kilani.
E fitu atu moto le Pasifika o lo au fiai pe ona liputia le Radio New Zealand o au mai le New Zealand Maori, Samoa, Tonga, le Atukuki, Fiji, Niue, Matokelau. Fai mai la tau lo tu whaatsia le wha moe moe o le 25% o talavou o lo au fia le taamusanga e wha mautu uma i au kilani, ma le isi vaenga malanga mai mai le Pasifika e meise Australia. O le Pasifika o te Rua Collective na whaatuina le lua whelua tasi ma le wha moe moe e tu whaatsia i ma wha malosia community maoli ma le Pasifika e ala i ta alonga e peo le lakapiliki ia e tu lava le wha mamawhai le tu tau le anganuu o awanoa tutusa ma le wha alo. E lango ele NRL le tau mwhainga mai ngā lue whata se fwoi mātunuu o lo au fia la tau au i le tamusanga. O le whaiunga nao tala mai le Pasifika ma atunu i whafofo i mō le nei vai aso tātou whailoa i fo i le vai aso fo pe au lia manuia telefofuanga o le whaiunga o le vai aso whaasoi foia. Whatalo whātu i a te oe i le nei fwoi vaenga o le tautua ar siu whongo Samoa, le Radio Samoa, lima i watonu a mo, le a tau sa vea, ia whapea fwoi le Gagaifo Faiva o le atunu. O le ua valu minutu mo te elei tū lai lima. Ia ai whaatasi mai noa, ia le tumaita i a ati, mai le tātou whale ta vale, le Henderson Cars. I le as whareile le nei, mo tā walunga i ai tūte ma whaiva alo whirima, whatalo whātu ati, alo le soifo manria. Sa vea, soifo manria lo fionga i nei tū lao le aso. Ia, whamu mua sa manria le nei aso, mātango fia le sulu o la, ia, ai, le ngata fo i lea. Le ase tala mai le tātou whale ta vale le nei aso, ia po le nei whaiva i aso atoa. Ia whaktai la sa vea malawa noa ia se li pose atu i le Henderson Cars i le tautua whalau Henderson Cars i le neiva i aso ma nei i le aso nei ia o le temi nei o lo o wha solo pea ia sign up nei tato a inga sa whapena malanga mea ni te ao me le lo. Io le fa solo lava ia la so sign up io na isi a inga le i le temine le fa pe ona tumu i le officer e piki ala so ta vale io ona isi fo io o le malo la tunu o lo fa pe ona fa tino ina le apply lungo le online io o lo va ai pele ngaso solo mele malo la tunu o e fia palaina la so sa vale o no lewa te foi la o mai ia Sofia fia ia ele ngatai leona i a inga fo ia o le fia mana o ia ni piki apo awa ia fala vela pe fai ungo tau sanga ia peo o nai o ta valena le fa lu terminei o ta so from Tavale solo o le pick up Mahindo al Wafelu fa le fa lo terminei ia o le SUV 700 54 ia male Maso Scorpio Kiwi edition de fa pe ona maua ia me alo fa tupeta i lua fitala ia male fa fitala o le piki apu ia pe o mata avalena le fa pe o le mata vino terminei o le e alu lava le telo le malo la sunu o le fa pe ona fia i ta vale ia o le fa alu lava ta vale ia tolu ia fala wiloa e se ia pa ia fai unga tau sanga ia ona fa mai alo le o maso fala wiloa ia tolu ia terminei ia o terminei o le fa nga solo lava sign up le i mai alava ia le la le te mi tapuri ai tatou i le afifine ia it's a puni leono ia au le it's mai lava no i finance fa apeona fa mai ai sign up a le malula sun o fa apeona ona fa nga solo seminei malolo ia tatala doi le so taiao la le fufuanga a wai tala fo yo to taiao ia it's
ala mātou tai au a matama le iwa, a ima da fiafi ia. E me masani lava, e whakali tai au, pe o so tele le malola tunu o e awa noa, so tai au la ia whape fuli whaatumulia i maso ofisa. Ia o sign up for ia wha ia pangasolonga o sign up o le malola tunu. Ia So a so a ingo o la nampapa au la loi Wellington e mahesi. Ia o le whape o na tu o lewa no fu i le e wha pe o si vaenga le wha mai mamao la lo. Ia. Au tātou ia lampapa au nunga nei o kilani ia. Malu, aftai. O whaiama asi mai li pule, ia mulianga tele i le lotoa? Pe a mulianga tele o lo o whaisipisi o pe o le malanga I Samoa po o whaalavilawe fo I whale a inga o lo o awai atuai ia. Ia, malo, whaftai. Ia lelei, ia a iesisi vanga I pa u ia te au, ia manei fo le mai o le tā tuatusi, ma le tā telefoni, ia, a whaalawi loa pēr I le atunu. Ia, whamanakso tu pele malo la tunu o lo whape o na fia palai me sa avale, ia, whaonga ma le maso Henderson Cars I lungo le maso o le Facebook, e pe o le awala le whaafai fia le telo le malo la tunu. E sen mai ai ia documents ma po pepa fo ia mana o mia mo le apalai. Ia pe o whaingo fia le na o le whaonga me le maso Facebook page. Ia po le maso numero telefoni o le ovalu se lau fitu tasi po le ovalu se lau toto tasi. Ia maso numero na vili fua e lua e whaonga mai. Ia ai mantua le maso address o le tasiva whai I Cavendish Drive I papa soe e pe o le fue o lolo fue anei malo la sunu o le whape ona walk in pe o mai I le maso officer ai pe o le so tele o le malo la sunu o lo whape ona whaonga ma le maso Facebook le apalai mai tāwali. Ia, malo, whaaftei tele lava mo le tā li poti fo I le whaiungo le nei vai aso, wa leu te wawai atu le schedule mō tai au. O lona o winga fo le teimi tā te talanoa ai, e te whengaruanga la so tai au? Ia, e whengaruanga la so tai au. Se ia pā ia la sa, datu ua lotu ia. Ono mai fo I le sala le ofisa. Ia, malo, whaaftei tele lava mo le tā li poti, whaaftei fo I tautua atunu, I le nei vai aso, I le aunanga a le Henderson Cars, ia ai whaasoifuia tā whenua I le aso atai au. Manuela fiafi seu manu? Ia, whapena foi, panuia foi le wha mai aina o Faiva le nei a fiafi whaasoifuia. Ia le na. O le tātou numero le telefoni, ovaru salau fitu tasi, ia pa o le ovaru salau tolu tasi. Ia, pe anga I fo I le tuatusi, salau wivas full ma le wha, tasi iwa wha, Cavendish Drive, I nā I papa toe I manukau. Ia, o le a maua I se soani mo oe, mai le tamaitai o ati, ia whapea fo I le to tele o le latu o whainga alwenga, e mawhai o na soani ile Henderson Cars, ia te oe. O le vai aso fo, aso ngafua, o le tau le tu lais fulma le tas, e te tau o na poto ai Samoa, ai maise I latou o lo iai le wha moe, e fia malanga I Wellington I le aso lulu. Wha mautu wai le tātou whainga malanga, mo le vai aso fau, e anga I atu le mautafono ma le pāle mene o New Zealand. I le tō laulauina whalua. The second reading of the Restoration Bill and amendment to the New Zealand Citizenship
Western Samoan Act 1982 ia po le 2024. Ai se yo pe atu ia se tala i se taimi. O le aswana na fi se manu le sa utovu silsila i o ma tala noa fo ima le talenga tele ai o le te fono o le Pacific Leaders Forum o le te fono o le mafutanga atu motu so of atas ia atu motu umai e sfulma le tolu Samoa, Tonga, Fiji, Tuvalu, le atu Kuki, Gilbert Islands, ia whapena fo i Tahiti, se i o lava ia Papua New Guinea. Ia lea la na saua i le vā. Na mana na o ia le vaenga o le palemene o New Zealand. Ina ia whaia whaato pe tope le whaitawina o le pili ina ua mali lie Christopher Luxon le palemia. Ina ia lango ina le whaitaunga lona lua peitai o le talo sanga a le fionga le li whaipule o na ia le pili. Ia Honourable Tuiono mai le Green Party whaamole mole. Talo sanga i dai le committee whapena fo i le fionga le Fong Telai. Ina ia tu watu le pili i le vai aso fau. Ona ele i tāpena Samoa ma e whasino tonu e le pili le nei. I se taimi e te tauai o na malanga atu ma tau nuu a o lei whaitawina whaalua le pili. Le pili leo le citizen. Le tātou te tapisa i nei ma vāvā o sulu i leo walo ma lunga o penga ta whailangi ma li tio ma televisa. Ai, o lea la, a tau sa ili si tātou pasi al mea moni ale uailone, e lei se pasi. Le ai se pasi o hava noa, ai o lo o tau mawhai isi a wala. Sa ili ai nai e tātou vans e malanga. A whaila o oe le te whaamoe e te malanga. Ma e fia lango malo loto atoa, malo malosi atoa, malo mafau atoa, malo fatu atoa. Tātou te o whaatasi e o pongi le whaamoe le ma tātou iai. I le teimi tonu e pāsi ai le whaitaunga whaalua o le pili le nei. Tau lana tātou whailoai. A fio mai i le maota o Samoa, i le tae ao o le asungfua o lo mua. I le i tū laes fulma le tasi. Le i tū laes fulma le tasi, o le a tātou whenua i ei uma, ia ma le tāwhatolu o le sa i ngā malo o Samoa. E te saula, ma mai lau se leni. Ina ne i te ia ua wa toe mawas tātou pasi le asolena, ma wha mau lo swafa. Ona le toi minoi lo lea pe toi maru e lue lo wāva noa. E te malanga i la lo. Ia, longo atu i lātou lo iai le nganga le nā. E fia awai. Ma tātou wō whātasi e mo mori le tātou mau ma le sāwari. O lo o tātou tutu whātasi mo le nei whaamoe. Tā ua le nā. Wha mau lau ka lena. Tāle tu laes fulma le tasi i le tae au le asunga fua o mua maota Samoa o le a tātou whailoa i haki. Me lau tupe. Mo masau rua se lau manga i kele, se lau le alu, se lau le sau. Awa e whapena le mea. Ia ma tātou tala noa i lom whaasoa i nisi vaenga e pe o le. Sau altangata i e le asolulu le teimi tātou te malanga. I mawhai meila na sanwisi. Ina ia tātou tau nuu i se teimi a o le i te tala ina le mauta whanu ma le pāle mene e Wellington. Ia ma whaasoa mai loa e le ftelenga teli ai. Awa noa mo i tātou e malanga i tonu, ma no foia le no whanga ua whaingoina le public gallery. Ma ne ia lo waku, ai lo awa noa e te alua i tonu.
whaafonga le lei whelaflafo inga le pāle mene, ia ma whapena fo'i ona maua le avanoa. E te sila mai whalongolongo ai. I lea sui, ma lea sui, ma lea sui. O ata vaaia le nā mō le isi tātou tāmilusanga i le lumanai. Ia pē tātou te o, iai pē tātou te TKO waia i le mea lea. Ai tātou loto te tele. Tātou loto te tele. Tātou whai mea fia. Te talo ina ia. Iai se avanoa e musu ia. Iai se ngāngao. O tangata i e whai ala tau pasi. Ina ia whaavanoa se pasi mō tātou. A ole i o i lea salulu. Ia o loo whea ngai pēa. Ia komiti whaafoe o le tātou tāwhatolo. Ia mana sa iri ringa. Ia a wāre wha le nā. Te talo atu. Ma whaamanatu atu. I le pa ia maurunga le tātou ainga sa vanga nā. Mai le awhio anga ma le tātou nuu i sa sina, le mo tele i sa la whai. O le tātou whono, o le aso a tai au, le aso tona i lea, i le itu la sfulma le lua, i le uli, i le maonta o le whionga le sao, vanga nā, ne mia, i le tuatusi, numero 4, Bamford Place, Avondale. Bamford Place, i Avondale, whaaftaiolo o Seinia, ele whelautusi se yuli murianga siona. O inai Bamford Place. Tu se te alwatu i lunga o le Rosebank Road mai Avondale. Anga i atu i lalo i le onga Avondale College. Ia o na taulea i le mori. I na ua pasi mai le onga. O le mori la le na. O lou i tū tauanga vale. Ia olo o iai ia le Tamai Street na ua whaingoina Bamford Street. Ia, longwane le tātou ainga. Ia, pe ona iai ia le whinangalo le whionga le sao ia vanga nā. Whiloa iai le tātou ainga sa vanga nā mai sa sina. Ia, i le tātou whono nai le asua tai au. Ono o mai leo o la utala noa. I le mata upu lava lea e pei o na sao noa i le fionga le tamai tai paramia. Whaftai e i lona toa. Ia ma le tūlanga ua talo ai i le vasenga o tūstala ma le au whasalau. Ina ia whaamanino fo i le pito la au o le malo. A oa la tō fufuanga alwal mau. O le memoni. O le matua i whiita au tangata o le tu malo atoa. Tawhitoala. Salamumu. No suatia. Loto whanga. Vaiei. Sa napu. Ma sa tawa. O le itu malo a toa le nao sa fata, ma le ainga sa tunu mafono a toa le na. Na o muri vai a lea, ele o lavea mai le ingoa i le lisi lea, a o nu uma nei wa fia. Sa o matamata atu i lunga le TV, le fatala noi na mai o nisi. O i la tau o teitai. O pulenga ali ima fai pule o lea nuu ma lea nuu mai te tonu o le lisi lea na ufai tau i nātu nei. Nei loai, e matua te lea fianga o le tamau a inga e maise. O le ato mea ai, lea na whae ngoa e tu yono. The food basket from the coastal areas and the ocean. Has there been a commitment by the New Zealand government awale mea moni lava tauna whai le temile nei e pressure mai ai i New Zealand? Wa tauna wha solo. Se taitasi le miliona ta la i nuu uma nei. Le mea tau.
O le anofo a e I whapea. Se ia uma o na tuu I lunga le waa maawe e se maile swa u o iai. La le umi. Lea na leina whaiatu lau tala I na yaso o tuana iatu. Ina ia whaia wha maunga nuu uma. Matupe sa te tau na lato maua mai le piriota lea na tupu ai le wha la belave. Se ia o mai I le taimile nei, po o le alava le taimile lumanai. Lea ngai le mawhai o na no whaai, mawha tali. Lare umi. What's the time frame? What's the plan? And where's the compensation? And that's what I'm saying. Mata ua tele le whaafunga mai le tunu. E mai se sui o nuu nei. Awhiu anga nei o le I tumalo sa whata. Le ainga a tō sa tunu mawhono vai atu. Alo tunu mawhono ma le whaare whao le whaurunga tangifu. Ma le ainga malus. Talo whai. Ta mata ma le whaanoa noa. Le whaatalo noa ina mai. O nai nei tangata whaftai atu I le tautua fo I le uso ia palauri. Iti malana fo I au nanga ma le tautua. Sa uwa ai I le sai o le tele o matai. Au mai o lato la ngona whaanoa noa. Male popole tele le mele. De la umane o sara. O sao no mai le fionga le tamaita I pale mia. Ai te tau o na yei lesi stepu. E te tau o na uia. Ma sila lo yei le malo New Zealand. Le pale mene. Ma le whainga malo. So fatasi o lo o tula I mai nei. The national-led coalition with New Zealand First, Winston Peters, and also the ACT Party with David Seymour. Tauna tilo lo iai. Wai le whape toso ai ma whatau ma tau pe fifi o tangata nei e le a ai. Ai maise I lātou tulau whafonga le tunu, ai maise I lātou e whaalango I le ngata I whare. O ina e maua mai ai no lātou malusi anga ma le tau mawhitanga. These people should be compensated straight away. And that's why it is important for all of you from these villages, Tawhitoala, Salamomu, Nusuatia, Lotofanga, Vaiee, Sanapu, Ia Masatawa. Yo lava I murivain. Whai au tau wha maumanga. Awa e umai fole mea lea. Ua ngalo ia o tau ia aso ma mea na tupu ai lea aso ma lea taimi. Put down your time. Whai le nei lau timetable. O le aso le nei o le aso whareile o le aso fia lea ale masina. O le tae awa na le la. Na toso ai le pa o e o mai le taimi nei lo toso pe le pa ma o lo whasaina I mātou. Luas furwhai tu la fitu aso le vai aso. E le mawhai o na mātou kolosi. Ma asia le ngātai whale. E ana e tango fo le tusi lau. Whai le si au timetable. Le routinely, everyday routine. Au mea ia sa mātou masani ai mai le aso ngafua se I o I le aso sa whakua o I le luk. E o lava le tā ele. Wale mwhai ona toi au leanga ua whewhewe. Ua wha mata uina. Inisi o wha mai. E ono pe si ai. Ma fi ai le soifua malolo ina. Ono le swa umale ona. I le pa I lea I le pa o le tangata. Mula koe ka ele. And each and every event and an action put a dollar amount and value next to it. Ngā yo inga umare masani na whai malamal tai au wa usu inga tai e tāles furu o toi o mai. Umana a ai whai tā ngā mea malolo toi o I kai le sami le kao le lua. Sa whaatau watu mea ia
na mawai le tupe fia ma fia ale ainga ma le ainga. Fai au tō wha maunga na. Awa e umaane le mea lea. Ai le i whai ni au tō wha maunga. Ona le ai lea, oni records e base i ai ia se whaai unga in terms of compensation po se tupe te tau na maua e le tō ai. It is common sense. E ese le tau o le mele u tala noa tuai. Wha maunga. Keep records. E leo ngā le whaato ese so. E leo ngā le whaasifo so o nei tangata. Ma nei te tai o tō whaafonga i le matau ti o lato mena whai. E tala whaasolo pito o le tātou whaaipoiponga ma le tātou mawhtanga ma New Zealand. E leo se tala le lei. Nā o mea māsei. Ke ia waku kū waku fua re kāku waku nguu. They were never invited, and that's the statement I made at one of the verbal submissions in the Saudi TV. You came to Samoa uninvited. Mea nan taunu o tuat. Lei wala ulia. Ai otu fia pupule o ia i tātou. Ma pule ai whaakolone ma sauaina i tātou. Toso atu le lato wa o le talune. Nea nao na o whaamanatu. Ma toi whaasilisila i ate oe. Langa iei leisi se lau wafe o Samoa lea o lo mai mua mai. Ai lei ma seisi o minoi e tasi. E o atu le whaasoa i ate utou. Lua se lau mon tupu wafe. Samoa i New Zealand. Ai nao le lua se fulu valu wafe. Samoa na saini ma whaia lato. Talo sanga tu fonga, ma talo sanga tustusia, written and verbal submissions. Lesi la se lau wafe le minoi mai. Polo se lau lima sefulu wafe fo. E mana o mia o tau. Mana o mia o tau le whaitaunga lona lua, ma le whaitaunga lona tolu. Awa fo i o i. E mawai le avanoa e toe a vatua i nisi teu teunga. Ai o le afsiringia fo i o tau e i nisi Samoa. O lai la lafi manofo mai. Makarikari e mai mea. A keri ai ma sa vea ma pule ai ma le maftanga fono fautua ma le maftanga le Pacific Leaders Forum. Ai maise deu rangi o ngai fai fe au o le maftanga so fatas. O i e taula i ei malolo. Taula i ei le whaatua tuanga o Samoa i le nei mata aupo o le wha malunga lea o le sauwha inga a whioi o le tala le leima whioi o le langi. Au whainga luenga tutofia le atua. Alala me e toi la fie lisi se la umon tupul nai. O mai umao. Awa o le whaitaunga lona tolu le la tātou minoi ei pēr uma le whaitaunga lea lona lua le vaso lea. Whaitaunga le nā a le whole house. O le tui nātu le nā o le tātou mataupu e lesi fo i soa komiti lau. Lesi soa komiti. Another select committee from the whole house. Lātou te whaia recommendations manisi fo i teu teunga. E momoli o le pili lea, awa o le nāra mela la tūrai mai. E le toi ai se malosi i atu iono. Wa ngata ilo na malosi na paule mea, fa le vāwa ai mai, ma fautua mai, ma wha malosi au mai i ai tātou. This is where the people power will be expected to rise. Marusi angare nao ta ngata o le tātou whainu mera. Ai ai ale Samoa o lai ta whau malona mawhau. O le makua mai maunga ale mere whai era wari i ewe. Mai maurakai.
Nganga kafe ko aia e whai mai whapenga e kalianga lo me re aia ma se me. Me rei loi, ke ria lofa. E ke le i loa lofa, a whai fo ia te alofa. Ke alofa o ia ke oe, ma puni. Nofo nofo. Te whi se tala, o te whi se ngā yoinga. Malolo lele city puriti. And close your mouth. I didn't say shut your mouth. I said close your mouth. Te pisa, file mu. Ta tia mai. Ia mātou ie. E malolosi, matau mo whai pēa. E whai se mea le lei mo le tātua tuna. Wau tau silisila ia, e le ni mea le lei mea mai. A wā o le au mai aia tipi ese le vāenga o le tula whono. Those who were born between the specific times of 1924 and 1949. Them and their descendants of. Tāua milna. Ia whapipi i mai iai. E na tupunga mai o lātou sulunga titi a ua lava tangata nā. A whānaula tangata nā. Ina i eles teu teunga. E anga waa i le sit seri po le nofo mau. Ona o lea ua nofo mau ai ma tangata mua na tupunga mai sulunga titi o e na soifua e le awhew se lau lua whaa ma le awhew se lau Faiva. Te o ina. E alalana. O lea lava e tau mawhai atua i Samoa. Tātou o mai tū whaatasi ma tū lei. Ma tū lei. Ma tū lei. E le pesere ka le sia mamona na... Mai leu por pese latu ia matulei tau le tau a whai le lei matulei ia ngā lulue manu o ao ni io o mai le po ana reile se mea mawhai ale mafuanga fo ia la iona tātou whinau pēi nei mea Leanga i le whapea a sitiseni lona i o tātou mātua o ko meki loa o na maua ma lātou pensione, po lātou super pension. No. E ofo i lalo o le whaamalu ma le iala o whainga whawai, you have to be a citizen and live in New Zealand for 10 years to be eligible to withdraw your pension. Winga o isi vanga umane e tauna o naru iei se vaenga o le teuteunga mō i lātou. Mō nei e tātou ta mamtina mātua. O nisi e whaanoa noa e tau atu. Wa tātou te lei loa le mea o moe i ai le finangalo le tua. O le utai valus fuluisi. Ele talanoa tātou ma le whinangalo le atu, a whai atu, whaopopo e malisi sifuru tau sanga le nā e soifuai. Ele ola le tele tangata e maua le pensiona. Tātou te le mautinoa le umi o le soifua. Ai a tātou le vave fo i ai le teimile nei. E iai mea lea. Our older generation are dying left, right, and center before even. O le itai o i se tau tonga e te tau ona tau nuu iai le tau nuunga lea. Ono winga. O le si vola tau unga le whai. Ko la to umai o le na avese o la to sitseni le a anga va ai. Na uma o na fai o la to sitsen. Ta lepe ese ma so loia ma tafi ese ia lata mai le au le me ato
ma le lea i ai ma apiritia mai ai, le sifuru tausanga le na. Once you're a citizen, automatically, especially these people, automatically being able to be eligible to withdraw your pension. Tua ngā whinaunga la nā le tātou te whaia nei. A whai fo I lau te o e lango le piri. Ina I o lona whaitaunga lona lua, ma le whaitaunga lona tolu, ai le tu ua I ai teu te unga nei. O lona winga, o le matua whai mamango lava. Tua I whai mamango lava. Au la tau lena whai le soli ngā tula whono, ma le talepe whawai, ma le talepe whai unga o le whamsinonga. They should be held accountable for contempt of court. E whai me makaku karieri. Whai makaku karieri. Io so I se ma io se si nei mea tātou te whinau ma ta pisa ai. Ana tātou wola ia le te tala le tātou leina. Toa tele le pa ia mawalunga le tātou wa tunu o lo alala ma papa au New Zealand nei, ma isi a tunu o lalalangi. O lātou whasino manga nei, ele ale ainga manosi, sa tunu ma whono ma le atu sa whata. Tawa ma whemata maalo tunu ma whono ma le whao leu ngā tanifa. Tālo whai. Tālo whai. O le asa la ngono I ai a te oe. E te tali tonu ma e langolango ina, la o mau leo wa vatu I le aso le nei, maana nafi. I wha mau maunga tā ua o data and your charts and reports every day. Ia wha mau mawina whai numera nei, wha mau mawina, teimi oa I whangongota o tupe. Ina ia tuu iai se value ma le tāua all self inga o le tupe. Awai le mwhaina lātou toi peloina I tātou. O le routine nea. Ale ainga malosi e whai mai lātou e tū ma tā whanga. Ma le ngātai whale. O lātou ele whapea fo I mauta malawa. E mawhai ono outou toa fi mari ma fatino le mele. La se le ngona ia te. Ala se tu ngā tupe oro e mafau iai. Pea whai e te malanga mai I tu maloia. Le se wha vesi. This is reality in terms of thinking ahead of time. Tātou tā pena le teimi le nei, ma whai o tātou wha munga. Eo mai o la kaiminga whai me a na whea, le aso, le taimi, ai whaafia no tau o tai, ai fia ni tupe masani no tau maua. I tu sa whai pe tele sa ue le tu malo lea. Ai mwhai ana a mai sau fina ngalo. Tolu fitu tasi lima iwa tolu. Tolu fitu tasi lima iwa tolu. Whai ona e siri mai I le mata upu lea ia sa whata, whai ona e siri mai e winga le mata upu lea o le tātou citizen New Zealand mo tangata Samoa. Lea o lo o tātou vanga ia le teimi le nei. Ia matu I nātu I le laulau a whono le pare mene mo le vai as fau. Tolu fitu, tasi lima iwa tolu. Le tānu mera e mawhai ona e whasoa mai ai. O mai lau tala I le tūlanga le whalewhasiman. Le lau ele tātou walau ia. Tali le tātou walau. Tālo whatu malo le seifu mwia. Ngā Gagaifo fo I o Faiva o le nei aso. Tālo whalava. Ia le swafa. O tū. Tālo whatu. Alo lava. O tengo fiera fisili. Ia. Apa pepo le ia. Whanama ngai mākua ia. Ia. Apa pe manguia ta ko fufuanga, apa pe mo siksenga ngai makua ia, mfainga pala ia siksenga la ko fanga u. Pamo mori. Me tonu al na le tātou te whina wai nei, o le au mai le tala. Lango ina le pili, e alu lona whaitaunga lona lua. Ai na o mātua,
na o la tou lava e le a fia ai e na tupunga mai i sulu ngā titi po le tupulanga mua ya na melna tu sol melna le ta tu te ngā lua i ai o le o talia ina le vaenga na o matua ya le si tatou vala au tolu fitu tasi lima iva tolu toi fo ia la utala i le mata upule i le tatou whaipoiponga ma le tatou maftanga ma New Zealand. Au le tatou wala au. A talo fatu le tatou wala au. Ma lole soi fuma ria. Alo fai lau. Yongari a kaua po lau. Kolenga lea. Alo soi fuma ria le au. Alo le ngā lue. Taiwa. Alo le. Pa malo si kiukim whiau ngā lue ngā ngi aso. Tai. Alongolongo amara koko ai au pol karame maka ukia maka ngofie le urua iri. Tai. Po alo fionga le akawa. O ke fia whaaso aku i kuai. Na o a ori si umo mao i ari seve. Ia, talo whai. Wa o le vā tonu wa leo le o ngā sami o le vā o si umu mo. Ta fito ala ma i safat. O ngā o a uoke makai e rua umakai kuai si umu si rai ngolo kama. Ia, a leo ke whaalonga. E misi muri vairenga kai mai o mako. Ia. O ke ofu o le pēa whai e rea a fia ia muri vai o ngā a makamanga le ku marosi. Le a inga le a. Ia, sa o leia. A kau whiorolo mako le pe kau. Motu e se. Kura kiki e se. E mongi anga o ngā kai o mako ai le o a fia mea ngā kai o mako si umungi meo. Ai te sile fia lao e. E alua ta whenga o le au, ma le savili, ma le malolosi o a foi o ngalu, ma ta whenga. E o atua le taupito e le mwhaina sel melna. O le mea o kongu ngā mea sa vea. O le mea e ao a o ki ofu fo ia. E ao a amaka mea si umu, mai pikongu ngā o si umu o maangi ngoa. Le e e whalkari maro, le e kupu. Alua kule o ngā kongu o si umu. Oso le pikongu o sa anga yuka. E kawanga wha mau me umanga whaalongolongo le mai pokalame mea ngā ki whaalauka wae. Sa o le lei. A o ai le kaimi e mau a whaile claim o mea ngi pe a wha pe mangi usira o le lei o le a wai mei o wha maunga. E fua e setting. Nā tono. Ia le se mea. Ne mi se mea. E vai mu ka whewhewhe le otu wha pe nei o le fa fola tu ia i le au. Wa uma. Wa ai kaka ia whaalongolongo le mai le mangingo le wakungo lau. O lau kualalo le ongo le o le alofa. Ie lau. Mo ele whaia mo kakule i, e whai mo la kule i sa mo o kakoku. Sao lele. Pale me mongi. Ua onga a koa anga kai amaka mai ngai si umu si se wala. E lo hoi peo i whale a riri le au kakanga wai le hape. Ele ma whaina se. Langa man tua fo. E o i whale a riri. E o atu fo i o i le atu wale i pata. E o pa ia la kwa le paka pe o ngā lu umal sua ule kongo le vaalan kereke. Io. Ia malo fautai la langolango sua fo le tatou por la me mal fautuanga. Malo a saber ku sol por kala makango fie. Mangi o Faiva nge fia. Fautai tele me ria foi Faiva o nga Gagaifo le yas. Ia fatalo fatu le tatou val au. Alon so fo me ria. Ia le. No, but you tell the tattoo for Ponga Lavale, no fact. You know, Samoa's relationship with New Zealand is a rock bottom sad story. Yeah, my whole tattoo will out fat alofat, malole. So, malofo, Gagaifo Faiva, the Yasu. Yoi. Fa malo lava fa sky for lady o le am fa ye ngai mangwi ngai Yasu mo Faiva. Ah, li love type. E ai longa e la so longa fa ka sili mal maka u pa niela ai longa ai se a o isi sa mo ala vai na kire la ngora inga le mele wa e kala ai sa vea niela awai o le pumongi mai ai kai mo ko ak fa longa i loa le aso anga ngo ko le va ale ama se pele ai se suau e liki pele ai se suau e masa se
se ua malepe le amu o le lumanga inga la e mo e ka mai sao le la a faila o le ai wa mai le ku ngalunga o le ko yo nga kai fale ia o le sini ngalu manga isa fa mo ile la ua fa umkia uma ia le la ua mai le poki waru suau ia o ke kari kongua ia wala nga ka kauanga ia se kulanga fa penga kalo sanga ngai ngai ku ngu mai fa mo monga uma nga ngi me fo ngai yes kulanga ole mesa ka ngso ifu ile wa lost io o me umalanga o la fau o saunoa lenga a tatou le faia tatou lava ia tangato le nu o le no nofo le nu uma vava ai swing o le sami ma fa tutu ma pula i te de savili ai faia papalangi e fa tonga fiti foi na fai moi yo a tatou ta u poto ta mai e o ele makongu wala makonga ngai le fanga makau o le au ngai saunga e sau panga peile kafe nga i kua i ukal menga e ka ungiswaki iyo na tuma iyo ia mangkuala ili ngofo ngale au sang ko fo ila ia le kai o nga sau e lola ia le sau e oki a ko ale palolo le asa unge ka wa ma ko na tonu ale o te tau fai atu ai nei e oki a ko ia sisila lai le tau o le palolo fa tusa lo le tau o le palolo ile thia se lau wafe e maua mai ai ina le fa le la tale palolo a le o le se mea ta otolo i se tai miliona le nu io afta ka mai le palolo ile la moso ile ula moso e mangong ia le mela le la kupu le uswa ua ia le ala le mela mo io e sa o le ka o le palolo nga u ka ko e ka ke o ia ai fa ka ua io ia o le mela nga le sa popole mo ke io fo ila mo ko kong e ka kau ngai se fa se ha sia ma ko u ku langa nga sa o le lava mai le si mele ta u le te fa tu ai nei ina ia fa lo tu tele ma fa tupu manatu ye o lo fa fonga mai nu mafia mo ila lenga ile fa pea o le ata o fi ile fi ayo o tangata le nu se ia o le lua masina e fa ngota ia so ma te tau na tufu ni tupu le taimi le nei mo ila e fua i fa mo monga nei yo la le no fa atu there has to be a quick action ma o se nga yo inga le vavena fai ave tupu tangata ia o le toyo i tai e fai nga inga tai e fai ele tai mo savea ia ngal malie la ufkalinga ia polo fionga fo i e ia se o ka pulanga lengo fa longo ku la makanga la forsanga ia e ia le mele ke kau o mai o ke le lola pe se tai mi o le ia so po le me ai e ia la maka fa kau le melenga ia sauno o ngango ko mengi aku i lungo le o la so ka inga le ia e se o maka upu langa o ke la ngonga o ki nga ho nga ia ke au le po ale sa wel po kala mele ia e o foi o le au le ko kala ngo umila i kulanga nga ia nga po mal po kala me nga pa wala langa ke po pole o le fa fo anga le ko au ngi o le ngia inga le ko i kulanga o me fa pe na dile o le mele ke fia fa la ko ima va ko langa o leanga wa avea le sai ale la le ka u la kula fale le sa i muri ya o fio so o ngol pole pai ungol po kala me wa vela nga sai uma me o sawa i loa malau mai o swafa makai o le mea konga nga lo ke fia pa ia kuai ala malama ile aku uma fa fonga anga la ko o yang fa fonga nga po ele i faia se sao fai ale kula fale le ile swafa le o moi ava pa pe nga kapa isa nga ipu ai kapa i longa fale le o moi ava kapa nga ipu i loko fanga le maoka e la ile moi ava pai e fo ingal sao fai ai o ke o fai ko a foi o longa ye swafa le kaukala le kaukala o longa fai ko ai nga kalo sanga mai fai aku le kari se i se taimi o le wa ma wa le fa longo aku le kio o le wa fa langi mai longa swafa moi ava me le fa mole a o le ngia inga le aku a fai e fia o ye ya la mea ma ke uso ku ofe ai le uso ka ofe nga o ye uso ka ofe nga ma ke le uso ku ofe ala nga la nga fa la ka kula ku a fa ko ke ko fa fo fonga kula fa le swa fa le ya ele ai song sang sa fa ele ai fo sanga ya ele pale ele o ya ele ya swa fa le mo ya ma no fa no sa ve o ka upur nga la o sa idi se bango le pole tai fo ile la papale a wa o le mele no tau fa ya tu nei
Langa le por kalame le nai le po le aso lua le wau filifili. Ia, ia. Lea la ua vevesi e nei ma le mātaupu lenga ma le au whainga albenga. Leanga ua whaonga se le platform o le por kalame sa te tau na anoa ai ni ma ta upu wha leanga nuu. Lo te ai mo le whaafonga le tunu ma yeiso na o ngā. Ai ua vel por kamlang le ua umane tusi mai le tofa ya siata. I le whaonga ina se o le platform o le tio ma le si ufonga o Samoa. I le por kalame lea. Ua au mai ai mea patino lava le tangata po personal issues. That's right. Ia le nalana, ia le whao mai au langa o le tangata sinia o le nei ngā luenga. Ia o te malama le iai. Ia, mo ila. Saila ia asiata ma maila na whaasea. Ia, o le mea le nai tau fo le tilo iai. Ai whaaftei tele lava papale mo le on sai. Ngā lenga fia langonga, ngā fia mau se awango le fia whina. O le whao ngā si se o le pokalame. O le pokalame ngai mai le amatanga lava. Ie lava. O whai ilangi le wholaunga ngai kamali o e sa amatainga. E le iai se vai mangua o le pokalame. Ie lava. Ai inga ua iai lal swinga lea. Te kulo e lea o fia fo ia kulanga fo la ko umaro iai le pokalame. Ai inga ua iai le sui lea. Ia o i le ua vai mapeo le upo le kusol lango make kasi ua whaaleanga umai suau. Ia, whaamaru atu. Whaamaru atu. Le saunoanga. Ai whaaftei tele, whaaftei le tua lalo ma le whautuanga fo ima mea uma. O le whaalinga fo ile nā o lou sao, ia me se fo o le wai a te tau. Le anga o le tāpua i a inga. Wau tō sisile i mea ia le o te whautu nei. O mea ia masa aile toto matau o i tangata. E mo i lava. Ioi. Mo i lava. Mai o lunga fo i o le tātou por kalambe e le te tau na o mai aini ma tā upo fo le wa itai i tangata. O le. Ia ma whapenao na lau i ngoa ma tūlanga o tamali anga o tangata. Le anga e tā ua le vā leo te tala noa so o tuai. VA o le vā. Mo i lava. Taunga tā o le nā upu ai le ma whao na tausi ai o le sipela ngō fie. Ia ma le wha leo ngō fie. Mo i lava. Ia ai whaaftei tele lava mo lo sao tātou fie. Ele sui lea ele kakale o awari kia. Faikasia a o tui le masangi ka uakum ka kalango ai kelo ispo kalame sa vea. Talo fai whaaftei tui auli tia. Ia, le lei monuia tele ia le nei a fiafi ma le ngā ngai fofo i o Faiva o le atudu. Tāwala au, tālo wha malo soi fo monuia. E fo monuia. Ia, alo, le swafa wha mulmole. Alofa. Oai? Alofa. Lofa, ia, alo le soi fo monuia, alofa. Ia, se vantu fo i si o ku paulani o le ane apa iai. Ia. E manga ia o le kuku a fo ia i ma. Alongo fo i ku kalame. Ia. O le ka ua ia o le vantu fo i si. Soa. Langa o le nei lava le kio le kio ngā mata. A fia i le atunu. Ia la. Ele manga ia o por kalame ia ngā fo i nei tu asina singa. Ia la. Masula a me se lava ia le fai ngā luenga. Ia mai o mo fai o le whaponga mai. Ia ele tau whamalo sa vea. Taila. O whakala me se fo i whaukanga loko. Kalua wale mo e se lau fia whalongo e se ka o tangata ka mai. Nga kei loa ka o fio mai. A sa ngoa pe whekalai. E la ngona e tangata. E ia sua lava. E o kalamali e. Ie lava. E menga pe o kalame a pe e se pe o lesa sa ngoa fo i pe. Lai fo toto o mwai ni. Ia wa e pi fia whalongo la fo i ngai por kalame. Uma me se por kalame lesa. O nai tu a fo i ma vai ma fo i langu ma fa i langi le fo langu o esa mo fo i malai le por kalame fo i le o le ba fi die la yo ya esa ka fili le ya fo i ko inga e fo i ma fa i nga ya i le ko kanga mal die la ma ku ai fa fonga le tulu
Bika yang ya POC langona nga wa ke langona e umanga fa longo wa fa fong ai mo dia kulenga nga fa tai sabe after love o fa tai lava ila wo fionga vantu ya o la lenga to lo yiri ya ona wo levanga e nga lue lungo le ala leo ale mele ke mo le mawinga pio nga sa won fe kala yo le va ia o le mele silionga ka u i so se Samoa o le va fa lo dia love o lunga fo ile a mai ye se ka mai po se dia love la ona fa fonga la fo ngo fo kalo pe ile fo ngalwenga na dia love ai nga ilo le yale ilo a wa tanga tailanga ai mo dia ku la tua ilunga mo la kulenga fa kai sabe fa tai alofa kai lo fa ulina alofa na tu mai alenga le se ta wa o kai o Faiva tai ai ke fa ilo ile tu no uri me sa o mai loa e pa fenga ilo pe ale malam ale fa malam lele ma dia love o kero le tu no e pong sai me uma e pa ai yo Faiva lo fidema me sure kai mingi o fa nga ilo o fionga ile tu fa tai love waka malanga lo o kai mi markanga ai asa ngoar kanga kai o ka mali e ngunga tanata so se me sa ngoai so se me hui vikala ai e yai le fa unga ne tu ko la ngona tanata pe yo le fa sole sa be va ku la tili la valofa Maria tele o Faiva o le nei fiafi ma malolonga tatou te felo ai pe fa tai fo i talo mai ma afe mai se fa mrianga me ta u le na ai tatou felo ai pe fa soi foia ya le na tatou le tulai ono tatou se ia tatou telefona sina malolonga ia tatou fa sisilanga fa pisi nisi foi mai fa wau le nga Gagaifo Faiva o Samoa i le nei as fareile wa tawalunga iai. Fees-free study is changing next year, and AUT wants to help set up new students for success. The Kiuta, Kitai, Aspire scholarships include financial and other student support in both Year 1 and 2 of an AUT bachelor's degree. Find out more at aut.ac.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu whawhitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. E tolu sula whetala le tino i tupe wa ta pena le Digicel mo lana whaapitoa. E visosoani ai le tonga tāle sui whanga wai nei. E tolu whailonga tupe ta i 5 selau tala cash. O le ase ina i aso whaweile taitasi mo New Zealand ma Australia. Whatauso top up luas futala pesili atu mai whale olo masani. Pe lafo foi online i le Digicel Pacific. O le mawale olo wabanoa i le sei. E te anga wa foi pe a lafo so seleni le My Cash a le Digicel i Samoa. E whaunga ai le ClickX Pacific. Mo nisi whaamtalanga wala au le ovol se lau tolu wha lua tolu. Seki a Digicel. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e tā alo whalava. Whatua mai si a uoto ina matua i a tau. Se atali e lo tutele ma e wha e tete o aso nei. Wa taule so o tau au tangata. Paulea ua whaitongo fiti tangata e wha avamai le isi tangata. Ai tuto tasi ai na o ia lava. Te mana tua ai le profeta o Nehemia. A tom whai tangata e wha avai le loto o Nehemia sa tali atu o ia. O lo whai le ngaluenga tele. Se ale mea tu uai le ngaluenga i lo tu lafo ai. Malu ifo ia te o tau. O le mone. E le mawhai e sa tani o na ngalue. Pe a whai o iai le loto tele. Ma le ofo ina atu ate o toa e whai se ngaluenga. Sa wha o ngā ere ti Apollo, sa ne pā lata ma yuta. O ta ngata sa ngā lue ma Nehemia. Ai wo whai tio mai fafo, i tu atu o le pā. Ioi, e to o tele i o le au kaupoe wha penei.
O le whingalo le tua, ia tātou so tau au le whai o se ngaluenga ma le anganga e tasi. Au ngalua Yesu i le laulangi. Sa ia si tia ma toe whaatuina tangata vai, ma tangata wafioti. O le tau whaaleanga ma le whau leanga ina ia le petia se tangata. O se wenga sili lea o na matanga ma au leanga i luma o le tua. Whai malea apostolo Paulo. Ia taitasi o tō manatu ma le loto mawalalo. Wa sili nisi uma ia te ia. A whai wa ofu ina atu o atu wola i le tua. O se ngaluenga le leilea o tātou whaano fōa satani i le nofuanga o le tangata whaia ina au leanga. Toi whamanatu mai le apostolo. A ia mio whamaoni le alofa. Ia tupu tu tonu ia te ia mea uma. O tonu o le whawhita audi o lo whawhengai ma oele na yaso. O le awa noa leilea, tātou te ilo ai. Le malosi o lo iai lo tātou wola whaalenganga. Le ia tātou whaalango ma so tau au ma Yesu. E mawhai ai o na tātou ngā rue whaatasi. Atu e se le whaamasino. Po ai tātou, po ai lo i tu ainga. E sa o sia uoto ina wa o aso nei. Wa taula mua i tangata o ta ua le whanau le tua le whi ai nai. Ma le whi misai. Whetala Yesu. O la tu la whono faule nei a te oto. Ia o tau whialo whani ma whialo whai. O wholinga nā i lo ai le laulangi. O uso o tau. O whai longa le nao le whanau le tua. Talia Yesu i lo loto le nei aso. Ma mana tua. Ele lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua toru fitu o pea fiuane i le se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. In this update, an attempt at a light-hearted joke has landed a cabinet minister in hot water with the Prime Minister. Andrew Bailey's been forced to apologise after a complainant alleged the minister told him to, quote, go home, take some wine and F off, as they remained working when everyone else had gone home. It's alleged he did an L sign with his fingers on his forehead while he spoke, but Bailey's denied using the F word. He says it was meant to be a light-hearted exchange. I've apologised to the Prime Minister. I said behaviour is unbecoming. It wasn't intended to be hurtful, but obviously someone's taken offence. That's why I unreservedly apologise to him. The Solicitor General's backed down on new controversial guidelines after a wave of ministerial backlash. Solicitor General Una Yargos KC will review the prosecution guidelines after reflecting on public discussion. Political editor Jason Walls has more. Yargos says upon reflection, wording, particularly the introduction, has missed the mark. And that wording asked prosecutors to think carefully about particular decisions when a person is Māori. Yargos says she will rewrite the advice for clarity and for consistency. Devastation in South Canterbury with up to 600 jobs axed in Timaru. Alliance groups confirmed the Smithfield Meatworks will shut by the end of the year. Staff will be offered redeployment at its other processing plants where possible. Dunedin's mayor is hoping a billboard is enough to get the city's fight for a new hospital prioritised in Wellington. The billboard, which reads, "A Band-Aid won't help these cuts. Help us get the hospital we were promised," has been unveiled on the Northern Motorway. Mayor Jules Raddick says it's just the latest response to the government's signal that the project is being downgraded. It's to take our message to Wellington, because certainly Dunedin and the wider region heard our message loud and clear, but we're unsure if the politicians in Wellington have actually heard it. And that's news. In sport, 2 New Zealand wickets have fallen to the Indian bowlers in the first hour on day 3 of the opening cricket test at Bengaluru.
Daryl Mitchell departed for 18 and then Tom Blundell fell for 5. The Black Caps resumed on 180 for 3, leading by 134 runs. A short time ago, they were 215 for 5, a lead of 169. It's all eyes forward for Liam Lawson as he pushes for a Formula One seat in 2025. Begins with this weekend's US Grand Prix. The Kiwi says his sole focus is being as fast as possible. What the team's going to judge me on is how I perform, and the best way to do that is score points. Also for the team, fighting for P6 in the championship as well. So basically trying to get to the points as soon as possible for me is the goal. And that's sport. I'm Raylene Ramsey. Radio Samoa, kasilima i vakolu amo. Alofa I lau pitonuu. Masiaki ane ngai o inga ma mea o loo tutupu ai. Ua awina atu ona ole langolango mai a local boards. Ale pūlenga nuu wa au kilani. Mai mea o loo tutupu I taimi nei I lau pitonuu. E o I talafou ma mea o loo tutupu I tāmaki makaurau. Ia mautinoa ai o e sila fia mea e tatau ona e iloa. Muli mai I mātou Facebook. Le stala mo a mātou pepa o tala. Ina ia e mawai le tele o mea o loo o foina atu I le tau pitanu. Mo nisi whamtalanga, tanga e ane I le ourauckland.nz ma o omi le upu, local. Avia maua sosa, omega ka. Iana lowi ngoa, omega ka. Sabale tau mo fie, omega ka. Fili mai loile, omega ka. O Meka Cars, lua selau Kemetis Drive I Manukau. O le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai manukau ne, omega ka. Umalole keisile, omega ka. Talofa Samoa. O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. So e whatalofa I a te oe malau mai moanga ia me se fōi o lau whaafonga anga I lunga o le tātou penga te whailangi. The live stream of Radio Samoa. Ia amba le tātou por kalambe o le ngā Gagaifo o Faiva. O le rei asa whabreile wa tā walunga I eitiu te mga luenga fōi mai le nawa yaso o tōna I atu ia ai. O tae hau, e malolo umakankai mako o mai fōi mai le sunga lauli Isaac. E mai le e mai nisi o loi lunga I whamai lenga tagata lenga John Paul. Amalo atu Fred Alive Lawina o AK Sunshine. A whamai tala tagata leo John Paul e winga le mata upu le tātou te tala noa I nei mata pisa le citizen New Zealand tagata Samoa. Whamai, wa umana sao noa le fionga le mingiska o lau matia manu I le fono a sa fata. E kaaki aku I le malo. A leo ua e keke I le fina ngalo o le malo. O ai le malo e ke iai. HRPP po le fast. Talo fai le fa vale valeo le dei tangata. A tātou tala noa I mata upu nei. Whalongo le mai oe John Polo. O le tiu te man matafa I oi, o le a tau sa vea. Ma le to mai baleanga wha salalau, ma le tu stala, ma le tu langa alo ia, e wha iai pou, o so se malo wha kemu kalasi. Mua, le pale mene. Lua le fono whaatonu ma le kapeneta. Tolu o le ofisa o whaamsinonga. Whao pou. The fourth pillar of democracy. We are the fourth estate of any democracy. Lau tu stala ma lau whaasalela. O lātou to mai maanga wā. E longo ai le malo.
longo ai so se te ngata o lo iai se malusi anga nā te whai ai se whai unga. With all due respect to Laumatia Manu, he's a great friend of mine. Le voice as is sila maisa au whaatala no ai nātu. O le tui atu la o le paulo na whālea. O le media. Ina ia mawhai, ona le na o na taati atu le malo. Awa tātou te le whai o le mea na o na whaataati atu. E ta tau ona iai se time frame and some action and some commitment right now. O e whawhunga mai John Polo. Tasi ala wa ia, o e malau tala noa, tere ia onga. Tere ia lu se me tau se whale a onga. Ia, ta ilo foi pena e alu se umukuka po se tūnoa. A o e lo mai upuna, po se umek. Ai longa. Alala linda, te wawa ai atu. E ta pepe, e te lolo upuna o ta pepe. Me ole ta mai titi e ta pepe fo i le se i mautofu. E wana whalunga li mai pu o ta linga John Polo. Ia o le tala linda i ate. Oi. Ai, e le tu ai le tau longolongo. Tu manu ai le tu longolongo. So ni atu ai, i awala utala fo na fai so ana fo apel se me la tupu le matou no ma matou tala fatai ia o le mea fo le na o ia e fautu ina le fono fa vai mai la to e yo la to mai manga va fa pitoa e fa mau ai ia fa mau monga o fai numera o le taimi na sua mai ai le tai o le aso le masani, ma le tū, ma le anga le mātou nuu. E o ngā tai wawa. O mātou le si i tu malo i mo taa ma vaiala. O lo o iai to ngā tongo te tele ia. Lea o lo o momoe ai nei pa alu mano Samoa. Fo lea kasi se pa ke vai ke lefa penga se pa. Ai tasi se tuna, oka ni tuna. Lea fo lasa o iai le whaingo le awala le nā. Lea e kolosi atu i mota auta, i tu vau. Kolosi atu ai i tonga tongo, i lunga o le vai. Se i tau atu i le ala tele. Ma o i le whale o loa tele le ia i sula, le sunga le riep kopo. Ia malulatu a inga fo. O i le awala le na whai sa o iaivi, i le whaatinu ina fo. Sa tongi e le maa ma velo le aso. Lea o le asa vali ei nei ia le tupu ia King Salesa le tolu. Malana masiofo ia Queen Camilla i le la singa. Ta ua le na o le mea lea. Ta ua le na o le popole fo i wala mtua a fai o le motu ato le o upoto. E o lava i le motu i sala fai. A fai o au ie ta milo fa solo ato i le. E fe ta fea i lava. E le au le na, e momoli atu. Ta fe atu, ta fe mai. E le ato o toa. Ona ave ese uma le swau, uma i le vaa lea. Ma le polenga le na. Ioe. O le ai ato e swau. Ia le foi a mai le la tau foi alo fanga e mai e whaingo fie o na miti ia e le la ma liu suavai o i ma liu ea. Sei wawa aila ia. A o ila e mana vaina le ea. E mana vai tangata. Lala foi nai a leiona e le loa John Polo. Le tau o tele o le mea tau le food chain. O le tangata e whaai u i ai, le taunu unga o le sootanga o mea ai mai le sami, ma mea ai mai le vau, ma le tonga vau. E o lava i le vainu, e taunu uma lava i le fufonga o le tangata. A o lana a fia lo tātou si o mangai pe o le mea leo tūlai mai nei. O le swau o le pensini o a uma lava, mea uma.
O foi pe au na mu lefi. Pe wha tama ia se o ngā vau i le malaia. O la me tupu. E pepe uma mea uma. O le vau sa no foi me ola, o manu felei, mo manu fetolofi, o manu vai lua, ma manu vai whape o John Polo. E whaamotia uma. Kana whapenala ia lea. O mai isi me ola fau. Ile ai ia mea ia na mu i leafi. E whapenao na a fia ai. Mei tua lo. O le manu papalangi. O manu felelei. O lupe. O manu tangi. O fuia. Isi sile. O pato. O ai lai ai o mea ia. Wale o mai. O ai o mea ia. E whai ai mga sese tau mawha ale tangata. E tau nuu uma i o ile manawa male ngutu o le tangata. Tulau whaafonga Samoa. Nanga e taua ia. These are scientific research and biological terms in terms of the food chain. E tau nuu i lunga o le lau ai ale tangata. Ai a tau nuu la mea na a o le na o na mai mea ie tu lai mai o le suau ufa pena fo i o se malai o se afi. E tau sami ma whaonga. The human person is the last one of the food chain because he will consume everything. O ia le na e tali ile na sua i mea uma ia e au mai la ua le mama. Ma ona tino, ma a ano o nei mea ola. Ele na, a mai la tangata. E watu il whare mai wato o telefo i tangata la ua la uane. Ona le lava leo moenga e la u mama ia i le whare mai e tas. A ua mama i e foi ma fo mai. Mama i ali imta mai ta i tausi mai pasi. Mama i atuai ma le au tūlei mai. La le mei. Wale o to yeini au tūlei mai, na ole au tūlei oti. O le tautala mai o e John Polo e winga le mata upo le citizenship New Zealand. Fato a o loa i e te whawale valea. Ana e le mawava mai lava lo ngutu batu whafunga mai e le tunu. La me te le vidi mai na te tala atu le leina te vidi mai ai. Ai tusi mai na ko meni. Ele mai maule te mi ai te tau o no o tali atu iai. E wha mana mala mai si o ta mai pu mo o lo fai ai. O lau tali mai i le sitseni ma le tatou fia pupule i a New Zealand o le atunu u le nei o Maori. O i te le whaalongolongo mai i mea leanga a New Zealand na whai i a i tātou. Leanga o tangata Maori ori, e tau Maori ori, tangata Maori ori ele. Ma o tangata fo ia na tātou fo lau whaatasi mai. E ilo tātou so tanga i tangata Maori, o tangata whenua. O le malanga a kupe, ma le malanga al tama o lata. O tō si sila la i John Polo. A mai la ia lea tu tātou i ngā tei lea tu polensia. Wha ai ngā isi vaianga o le motu. A o le tātou malanga nao mai o South America. Saua i nā i Sumatra, Java, se i o mai Indonesia, e whapena na no nofo ma wha ai ngā ai i ale waa le nā. Se i tātou o mai i toi tāla tala i la i leo le ngawhai na o tau nuu i Hawaii i Savai. Toi sau i la i leo le tātou wholang. Lea nao tātou whai atu i a tupe malaka. O i nao, tu mātou i nei Hamoa. Ai se taia, o e su enisi ele fau. Mātou te o atu fo i tātou te mafuta. A la le ngako mai.
Ua su e mai maua mai e tupe malata malola au waa. Le ele fe mai e ta oto ai lunga. Le au umi mana malama. Le nai le iu na whae ngoa loa, le nei o Aotearoa. Te ao te marama. O le ao marama lama le na. Le o whae ngoa nei o Aotearoa. O mau mai le ta History 101 na John Polo. Le ala na tātou o mai loe asi o tātou uso ma tua whawhine no mai le waa na o lata makupe. Matupe. Ai tātou mai ki poki e koe kākou inge. Ole mea na tupu. We came because these people that we traveled by boats at the same time, we said, drop us off in Samoa. We will live here but go and find some new land. We will join you later on. And when we came to see them, we were deported back to Samoa. Le lau tātou mailo, wa lewa na tātou polong. Whālongolongo fo il tātou whaipoiponga, John Polo male malo New Zealand. John Paul, listen very careful. You will learn something quite important in your life if our relationship with New Zealand is always a sad story in history. Because why? They came to New Zealand, and these are the Palangs. Ere oku maori o ia tātou. Langa o tātou tino ma ano. No mai foi Palangi, ma koe ka whasi maori. Ma koe whaapolonga maori. They hunted them down like animals. But Maori were strong just like us. We would fight until the last Samoan or the last Maori is standing. Tilo mai Queen Victoria. Ole a umona feoti Maori. Ai sea, fasioti e pala. Tuli wha mo pe o lai, tuli ni me ola, o lai whaingi la ko kuri ngā manga. A o mea tau Maori. Na o maa mala au. E wha pēnā le mea. A o mea tau o Palangi. O pulu whana. Ma sapelu. Ma pomu. Ma whana au. Ala wha whela na tau le maa male. Ma le pulu whana. Le la no tu Palangi. Tātou te le I wala ulia I lātou e mai Samoa. Ale ale whainga na whai o tangata Samoa. A watu le waa o le tālune. Watu oi ma le wha mai oti. Toi titi 12% o Samoa na whano ai o lātou soifua. E oti I wharis tangata I, oti ane malesi wha ngau lua I fo I, e le lopo ai e li ele pu e tanu ai, I ele tangata. A le woki e kuro markanka mori o I ele kaunka ngua kangaka I. Wha whaingo fi atu wha pena le tala. A wao tala nei sa wha matala mai ele mātou ta mamatua o so alo o leu tele. Le ele 11 maliu atu ele se lau ma le ono o tau sanga o lona soifu. O se tau la sea lau I loa tele. Le whai mai le vai leo le vai o leola. O tupunga mai I tangata I umi tele o lātou soifu. Me lal nana tupu. Umana watu le tālune. Whioti tangata Samoa. Le whaia ni lotu. E tanu ai, ma teu ai I lato. Le ai ni peau whaabawai, le ai ni family service. E re to iei fo isesi e toi tangi wai loa lava le unga o iei le stangata. Tele le soifua na whano ai. Umana watu le tālune, whaata whea o tātou tangata I le vasa.
Tafi e sea mo lātou. A inga mwhanua me ele. Sori o lātou tamari anga. Ele I toi fo I mai ele o Samoa na whioti ai I le vasa. Nuu ese. Totoa tangata ma le mau a le atunu. Sava vali. Aia. Tangata valeina mafasiotia I pulufana o fana a fita ma leo New Zealand. Le fionga le tama inga. Ia tupua tamasese. Whano toi maisi soifua o tau le lea mamatai e sfuru ma le tolu le sfuru ma le lima. Dan me wale wha maupopo ai le nā vaenga o le tala wha solopito o Samoa. Ma whaise maa e wha manatu ai I lātou. Na whano o lātou soifua I le tau puinga o le fionga le tamainga. Ele I toi tū la I Samoa e tau. Whai mai le saunoanga ma le malenga le tamainga. Samoa tauwhi. Awane I toi pāse whana po lea sisi o sa whainga e whai. Ia o ngā lo toto. Ia o ngā lo toto mo Samoa. Ia lena. O mai. I le taimi ua mativa New Zealand ai paie o na tangata. Wato ulu fua o la au. Fua la au aina. Lei seisi o e tau, lei nisi o e piki. I le awhi salau ono sfuru si o mai, le awhi salau fitu sfuru si o mai, le awhi salau valu sfuru. Whaalata mai tātou e New Zealand o mai. I meo visa tā whau ai o mai, tuli tātou te o e piki, le angiangi, kipi le angiangi, kau le pea, kau ma le apu. Nā na umalawa, lo tātou wao ngā, whengaui I tātou e tau ai le ala. Soli e tā vale, ma soli e povi, ma soli e pasi. Tuli lo tātou I meo mai le. Whai le meo le Dawn Raid. Ai ave e tātou. Ave wasai I uma e te whau. Te whau o maltun, mal national nāra vai te. Bea nana tupu John Polo pa e whalonglonga mai. Umale na ave tātou, massive deportation, illegal deportation. Fefe New Zealand. Ai, fi nau Samoa e tau wala il tinaya fo mai le sale, tala mala malama na o ai. Le mata upu. Uma whaamsinonga whaitu malo inei, uma whaamsinonga mawalunga, tasi le pili, o le whaamsinonga a pili e tui lontona. For mai le sa. George and George. Mana tu ai pea I ngoa. Ona ia. No ia matua. Avel mata upu fina wina I Peletania. I le Court of Appeal. Ole whaamsinonga mawalunga le nā o le langi malalangi o Peletania. All the legal experts and minds in law were there. Saule tali to ina matua o le tulafono o le whaamsinonga o tārusanga a pili to ilo. Mea New Zealand whainga lako whaia. They didn't have the expertise in terms of law and interpretation of law, development of law, and also applying the law. They didn't. Tala nana avi. O New Zealand mul pepe. Mul tamaititi. Eleison experience imea. All he knew what to use was the gun. It was a soldier trying to administer a group of people and colonize them and make them slaves. O le whalapu potonga mea, fita. Ele iso latu to mai ma se anga waa
Wha-demokolasi lātou te loai, whai ni whainga whaavae, mai loa ta i tai se whainga malo, le nā watu whata i tai, ili whainga o lātou me valea ia i tātou. La whawhela nu whai mai, tu pēa mea New Zealand whai. O e whaloko mai John Polo wana, e whai tau mo i whata ngata. I lau whaavale le nai whai mai lunga, nā le lau whai e tuile a onga ne i e malama le lei le mafua anga le whina. Unga le whina wai nei Samoa a whai, woman citizen i lau tinama lau tama. Mau mātua, ma mātua o lau tamam, o e na whana lau le vai tau leo, le awhewisa lau lua whaama, le awhewisa lau Faiva. Na mā puni leo lau ngutu. Tu lau whaafonga le tunu. Ai aua, te whaatasi na ina. Le afulilingi o Samoa. Ma le tau mawhainga vai a Samoa o lea o lo sa ili ma lo. Upu nao lea tunu. O le tau wha maai. E sopo sapo lana tau wha ma lana wha utautanga ai sa ili ai ma lo lea tunu. E whalonga mai John Paul. Upu le nā. Upa whale upolu nā e te mālamlama iai. Fast full lua tau sanga. I le tau sanga le nei a le whato a toi lo tea. Lea mata upu ina ua sei. Ina ua sei I whafo. Ele whaipule lalo tonga. Le mata upu lea. Lea lau siria. I whai pule o le tātou o tunu usai tu tonu I o le national whapea fōi, New Zealand First whapea la fōi, I le leipa. Na tātou whaalongo o tala noa mai se lātou private members bill whapea e tongi tonu o le apa masire. Never. Heoi. Ai no wa ave tonu le pili le ale tamalo. Na longo mai le Pacific Leaders Forum ya tele aima. Longo mai lea o le whana fautua ma le mafutanga. O la ua ave I to tonu e tu yono le pili lea a Samoa. La ua ma le uso ya whana na e Feso Collins. E lei tu malo e Feso Collins e se I mele pili le I fafu. Ma liu e Feso, ne sunga lilo mai ava le whanana. Alo li mai ava. Ai wha wau mai loa, le whina unga lea. Alala le si mele o tula I mai. Ia le wha uangoto le wa ai ngātai. Le wa ale tātou te vesie nei, ma pisa I nei se compensation. Awai peo no whai atu. Le wa toso le pā I le ngātai whale. Tau fia umai nu unei o na toi anga I ngātai. Sā seisi o na toi malanga I ngātai mai nu unei. Ta fito ala. Salamumu. No suatia. Loto whangā. Vaiee. Sa napu. Sa tawa. Toea. Toe lava. O si omu, mamuri vai le whai ngoa mai le mele. Se mele leila le nāmea, toso le pā, tāo fia le saulu tonga e a ngā I ngātai. Asea, langai ona nā ai tangata. I le toi whā ngā inoa, o whi ngota mai o le sami. Fua la I eile compensation le nā. Wha mau maunga nā, Samoa, awa leanga I le tusoa ma wha tātai le ala, ai tau le fifi o Samoa I le tau ma mawha, moni aso se lua pe tau, tulau wha whonga le tunu. They won't stop us for 3 weeks or 3 days without food. Where is our food basket? From the ocean. Le an tala noa, iai le whaipule, ia tu yono. Lau fionga le whonga talai. Au mai la se teimi. Au mai se taimi, dale, o le hale tua ngā taimi lela a tātou nofo I nei ma whātali tali. Ia le nā. Tālu sia, o manino malamalama matali vai.
ia te oe John Paul. Oe John Paul. I hope you've listened carefully and have something important to learn from. Ia le melena e pule ai lava oe. Ai aso lea, ia ua whaafonga fo i lea tunu ui le mātalinuanga i lea so nafi ma le te leinga le umbuenga le tō whaia te le ai Edwin Puni. Talia le National will take the bill to its second reading, and then from then on to the third reading, and giving it to the subcommittee or a select committee of the whole House. Maota ato. Le fale ato. Tātou woina ia tātou whasusilanga ia. Fo i mai. Wha wau. Ia matawa lunga atu ai loa ngā Gagaifo Faiva le nei aso whareire. Ia mora i lātou i lunga o le ala tele. Ia, watu fo i wha malo ma le whaafitai le lau pale ma le ono sai. Pui titi e tau nuu le fale. Ia se i whaia ko pēle rao ngā le whaifi au. Salipo
Ia, toi whatalo whatu fōi, ia ma toi o wholo whatu ia te oe, ma au mea ngai whai de keimire ngei. Ia, whatalo whatu la uso ia Fetty Harder, ia whapea fōi ia nai ana alo, ia a oto e se ai fōi le tina ia Loma Linda i le asesi atu i Samoa, whae e fōi papa o le suafa le umu, mai i lo mātou nuu i salua whata vai atu le a fio pa ia lua ia whapea fōi le nofo i tu a inga ia salua whata ia tatsia i manuia le nofo ia manuia le malanga atu ma le toi malanga mai whatalo whatu fōi i le whatalenga ia au matangi masi ia whapea nā fōi le tua whine ia tusi o le whasisilanga tā ua le nei mō le tātou whono whautua ma le laulau o le whono whautua. Alo i eli whamoe o le a whatino le tātou whamoe le asonga fua, le asosfua ma le tasi i le tai au. Tātou whono le nā i le Maoto Samoa. E fuafua i ai le tātou Christmas Ball and New Year corporate table. Le a whatino le nai le asolua sifu ma le tolu o le masina o te sema. O le tausanga nei lava tātou te whamawai atu ai. I le lua awhi lua sifu ma le wha. Ia malona kirisi masi e whawhi iloa. Ka kou pi i maua ma fusi loa ma le lua awhi lua sifu ma lima. Iai i lātou le i maua sau ticket, ia, o le numera le nā mwhai ona e wala auai. E le whionga i le teitei whono. O le, ia sei vai atu le mera lea le teitei whono, o le whionga ia tofilau Ted Stanley. O lua tasi, o iwa o, lua o, tolu iwa. O lua tasi, o iwa o, lua o, tolu iwa. Ia, o lei, o le whionga le nā ia ta whailangi sua alo ese. Ia, alo whaftai i le tātou sui te tupe. Ia, alo le nāfo i wala au ia le telefoni. A le atoa sa vea, i le o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. O lua tasi lua iwa wha, fitu iwa lua fitu, ia, o le nai whaasi silanga lana. Whaatalo whabitoa, i lau whionga le sao polo te iwao, whio maumea le lua ben polo te iwao, ia, whapea fo i le tapo inga, i le le yaso, alo ngā rurue, whaifo fo i Faiva, manganga ifo Faiva, o Samoa i le nei as forele. A o tae au, tāle i tū la esfurma le lua, koe kui mai au mea whaipere. Ole a kā koe pō le li tae au, ina ia tāle i tū la esfurma le lua, kā kou ka ngu mai loa, mai le au kusi ai, o mai fo i ma lau whali. Ma whaatonu, ia, whapena, ona palu le tātou ava. Palu le tātou ava tae au, mo mori ipu o le tae au. I le por kalambe le atou sa vea, male ta no ava. Le mataupu lea na o tau papa i ai ana le la. Ia leo wawa atu o su mai leo so ia sau, seu whanua, tau te mafuta le pole nei. Manatu o le ale toi o yeisa utala. E fu to tele o tōwolo o i lo'u anganga whamaoni ma le tūlanga o le silsila i le wā. Ia, e tau maunu mea i le tūla whale o lo avea ma te whono o le whatuatua i le atua Samoa o tas. Tau ona iei le tō whāmu le whaututanga e tō seu silsila ai. Ta ngā ima silsila e lona tūlanga o le te whono, o lo o ia te ia le maftanga o le ainga, o le whatuatua i le atua Samoa o tas, ina ia apo mai o tātou tangata, o lo o tātou whaatalitali i le awhio mai o le sao whapito,
ma le kapeneta o le malo lava le nā. O le ainga whātuatua I le atua Samoa o tasi. Ioe, ina ia maupopo ai, ma ia seu sila. Na pauale nā le upu. Seu sila tanga I le vā, ia, ma whaamama o tātou loto. I mea isi o tātou uso e whai. Ia teau, ele ai se tūlanga o a whaina. O le tūlanga fo I le tōwha I a siata. O le tangata a o a uina. I le tōwha, ma le moe sa ili le whautanga le atunu. Ia. Tafan I o lua finangalo. Tātou toe fo'i e whaale leilo tātou vānu nofo. Ina ia ma popo mea uma. Ma ia le lei le tātou talinga malo. Ai, whaatea ia mea. Ini ele mani o ngā sami ele olain tangata. Lau tala le nā, whauso matua. Ia, matai e whautua. Ina ia tausia lo tātou vā. Alo luma lo tātou sā. Ma ia maua lo tātou. Ia utantonu. Langa upu a umona whaalele ma masaa. Le ipu bai e whaingatao na toe au mai. Ia o lau te talo atu le nā. Ia maua le loto maulalo. Ia ma whapena fo ia wā. Tātou te tapisa e tāpua I o tātou ai. Whaalongolongo o tātou ai. Inga mo tātou ngawhai fia. E ale tāpua inga le au whainga luenga. O tātou, o lo su I ula fo I le au whainga luenga, ma lafo mai le lātou ula I o tātou tau au, tātou te tiu ai, tātou te pale ai, pale na sui e le au whainga luenga mo tātou ai. E whai tete I upu e sona la lafo, o whainga o fie I le matangi, ona lea ai. Tātou te fiu e toi e tau sao ai lo tātou vāna nofu. O whainga tā. O tala le nā, ma le whaalo alo I le whaafonga tā pua I le atunu, sau malama tai au, maangi mai ni matangi, o fi sanga malu e mamoli mai ai le file mu, ma le anganga o le atua. Ka mangalo se leo le au nei, a mese fo le sunga le lauri, Ria lau tau maftanga, ma le sunga ya sau I le nepo, tātou whailoa I palu le awa tai au, pati le tātou awa, mamoli ipo le tai au. I look forward to that. E man ria tele le nei a fiafi. Ala au suru pese masana. Manatu le mafutana o emagu o emanatu maita o tu mawita